taba ga botse ga yo sa ne mathata ma sentsa ya o na na go ka ya go rogile a sa nkane gore ai ke ra go ne na go ka ya le a buila le ka gae o tlile ka di covid tšene 2020 ntlhalosetse mo le hula papa go ebile le hula mohutama if tu tia ke mpaka o tsuka re gore bolaile ke batho ntele ke mpaka thima re tlo tlhokofalla sepetlele papa go bethile ke batho ba mmetela a kushi ga o tsuba metala ka re bo mohudi ka lapeng la motho mongwe a dirang ka mo o tsare go nyakang mogala jo gešo lokologa ne lokologa a re bitse maina batho prof gore a tla fetse ya go thušitše ga botse o nyaka o lokologa o bolele se wene o se tsebago se kwa utama nne ba re ba mogoditše ka lapeng la batho a dirang ga o tsuka re ba robetse ka mo then motho ka mo ja fihla then go thoma ditshele tše maybe nna re ke kole ke le sekolong o ba mo kry-ilane le mosadi ya motho mo then mphakathi o tsene jwang mo tabeng e ka re tabe be le ya banna ba babedi kore gabotse kore go uta kua gabotse nna go tseba ka re ba fo re utela gore re se ka ba ra kuši gore go regala nna felo ra re kuši ya re kušiša re nagane go regetseng ka ba bolela so ande motho a le go a sa dule nna ka gae na a dula le mang o ne lapa le nna gago mare ke time malaka lena le bana ba lapa le legolo go bala ba lapa le lennyane kore nna ke no ba ngwana gago ka thoko o ba dula le mosadi wa gage thwi and then lena le bana ba lapa le lennyana ka kore nna kore tsa buang kore time malaka kore o dumelane lapa tena la ka thoko then nna ke nna ka thoko o wena kwena wa ka thoko alright ka morago ga palao e ya papago ka ge wena o le ngwana ene o le wa ka thoko a senke wa ba le nako gore o ka go botšiša ba bagolo wa nyaka go tseba re go diragetseng ka lekhuleng wa senke ke ba le o a tswa funeraleng funeral a senke wa o se waya time ntse be re ke ile ngwala ke nako ya tša di-exam molo ke go la boraro cause ke nako ke 2019 ya nako ba mmoloka a tlhokofala e be le la boraro nako ba mmoloka ka gona mara ke reng ke be bo re le galong ya ka go ya botlo ya go ngwala wa bua ba fa copy ya the certificate and then wa ba laetša re bo o tlhagetše ke lehu go tlhakofetse papa go be ba tlo go ngwadiša no worries ke kwešiša gore le wena mo gongwe ba o bile le poifo ya go ya akere yeah so papa go ga re wa bala gabotse monna gešo o bolaile ke batho mmago o hlakahlakane so mmago o thomile o hlakahlakane after papa a šetse a bolaile gore before sa mathomo se se rile gore le tšee mamago le moiše thwasong go diagetšeng ka mmago nna kwa botse go bolela nnete ya botse nna ba re utela ba bagolo ba re ne o tlela bakala ba setwa re ba rena ba thasong bene ba re botša go le bile la bone o tšere ke mang go moiša thwasong ke malomake ke ena go motho ya moiša thasong nna ke tsibele go lela bone a re ka moswane ma wa thasong o thwasitše mengwage mekae o kare ke ngwaga tse ngwaga ka se sepitše 2019 e ne ba re kgodi ya ntsha ke sa gopola gore ke kgodi magago ya ka yone then a boa o tsamaile 2018 2019 a boane 2020 mafelelong ko ba geno ba family ge ka nako mama go a thwasa ke bo mang ba be ba thuša mama godimo ga seemo se ba le ka gare ga sona ke ba bo mama ge fela o ba hlakane le yena papa ga go ba fela etla ke ba bo mama ge fela okay mama go ne mathata a butiake wa bona ene mathata a ne le ona go bontšha gore go na le letswa le le sepela le le gona mola go yena mama go nyaka thušo o a hlakahlakana ga anya ke bana ba gage mama ga go a hlakahlakana ga le ka gare ga lapa o nyaka go le go batša mama ga go ne nto e mmoledišang e le makalang a bolelana nnoši mama ga go hloka thušo e kgolo fela gore a thušege go nyakaga gore le lena bana ba gage le tsentšhe letsogo la gore le mo thuše ka lebaka la gore go mama go a go ne nto e lokang motho ga a thwa sa tlogela ditaola šokeng ditaola tša mama go santše di fetse di tlile ka gae
ke phoso gore mama ga wa tšo ka gare ga thwaswa se a fetše mongaka ba santše a mogoroshe then tšintšhi di tla šala le di bona mola a mogorošitše ka ge e le gore wa mo palela nke ba boletše le gona gore ba ga se mamammo ke a palela ke gorošeng gore le kgone go tšwela pele ka mmereko wa lena akere so mama ga go dilo tša gage di ka se loke o gopile gore ge motho a thwasa a no tloga thwasong a tsamaya o šia badimo ba gage mo a thwasang gona akere mama go ka tšatši le la tsamaya a ya thwasong ga e le phasitše la botša badimo la re mmešo o a ba jwa o swere ke badimo o ba go thwasa ga mokete akere so badimo ba le ba leng kua ga mokete santse le ye go bantšha le o phase kua le ba botse gore mma wa goroga lekgomo a o no tswa thwasong jwale ka ge o ka re wa tswa nne ge o ya thwasong wa laelelwa ka jwala le ge ngwana a boa thwasong wa laelelwa ka jwala so mamago o ne bothata o hloka thušo mamago mara bothata bo bogolo kore wena le wena santse ba go hlapiše le suswi la papago gobane papago bolaile ke batho o ra re moya papago a se sellene solang ka moya papago se selela go nento e tlo lokang mo go lena le ba bakae bana ba mmago re ba bararo le a kwana lena le ne le nnoši ee go kwana gona re a kwa o mogolo ke wena ee nna ke nno mafelele o mogolo o kae o bereka mabolo le mogolo tene mongane ena go ba gona kua gae o mogolo o ile a re go mmotsa gore o tla mo a reng yena ke no mfounela ka motlhalosetša motho ya re nna ke nyako ke kwa bona moremi cause mastenala so le rena re palela ko go hwetša le gore re kgone go thaba le batho ba bangwe re lekanne fitlhe metla o tshwele o ile kae ga o thoma o bula o sa le dušea ga o bona motho a ne motswadi ya gage ba segišana ba lešapa o thoma go gopola ka motswadi ya gage so ka go tšara go tlotlwa ke dutse ke re go tlo loka o ka se loka ntle gore ke emae ka go tšara nna ke no tloga ke no ke tle ke emaeme ke tsuka difate ke korena tate morima ka sa nthušenala no rena mama wa se probleme re mothuša re ka mothuša mama gago a re ne bothata solang ka re lekolola ke lena bana ba gage ka moka lefeletse le re thušang mmago rena re ka mothuša le lapa la mmago re ka le thuša mara re santse re ye go nyaka go tseba gore nako mama gago go tlo ba wena go bile wena go ba le ba bang ba bannyane bana ba mafelelo goba wena wa mafelelo mo go mamago ke nna le go mafeleng bana ba papa go ba madi ke ba ba kae mo go mamago ke nna fela ke wena fela ene kgolong ya gago papa go ba le gona goba papa go ba sa tle sa le o no ba gona papa go a emela thoko a ke tšetša gore ba folofela a no re a kopang le nna for mora go buang o shap go tša fomfa di-100 di 20 rand wa tsa ke nyako kwešiša eng kore papa go ile a re go ba gona kore mama go ile a re go ba pregnant papa a tsamaya na wa šala go godiša ke mmago nnoši ke godisitse mmane nnoši ke ditlamorago tša lerato ngwanešo lerato le na le ditlamorago ke kgopele o botšiša o tsebile bjang gore ke papago a ba mpoditše ke mang ke mokgekolo ke mang ke mokgekolo le ena motala le ena o tlile mo go nna a thoma mpona ke thoma o tlalefanyana a thoma mpotša re nomoro gae okay e ka tšwela pele prof ntate morota ya batho ba swanetše ba tsebe gore ka morago ga gore o hlalane le motho go ne ditlamorago number 1 o ba le o imiša motho wa motlogela o wa tsamaya o nyaka o mongwe pele wa mo imiša wa motlogela o wa tsamaya o nyaka o mongwe gape pele wa mo imiša wa motlogela mohlange ditlamorago tšela ka makana ga tšona di bua mo go wena o tlo di emela papa mmago monno re a mmona o go betše nnete le yena o ile a kweša mosadi o mongwe bohloko ka gore a dule le monna wa mosadi o mongwe o ka se tsebe gore dilo tše di tšwa kae go njwale re sa go nyako tseba gore dilo tše di tšwa kae monna wa gešuo o kwa bohloko ka lebaka la gore papage ga a mogodiša ene go bontšha gore yena bantše a rata papage ene go bontšha re lekhula papage ga a ya ka lebaka la gore go be go ne seemo mmago monno gore a tla fole go nyaka go ya maimiwa mosadi o mongwe le o mongwe ge monna e tšwa ka lapeng mosadi o a tšwa o a ngakeng mosadi o a tšwa o a kerekeng o ya go rapediša ngakeng o ya go phethela ditaelo gore monna o boe ka gae gomme mosadi o tla beng o dula le yena o tlo go gobatša ke ditlamorago gobane mosadi ga a nyaka monna wa gage a ka no bolela tše a di nyakang ka ditaelo tše a tla beng a di kgopetše kerekeng goba ngakeng goba moporofiteng a ka bolela lentšu la gore ke kgopela gore wa tšere monna ka akgwe
a ka bolela lentšu la gore ke kgopela gore wa tšere monna ka thule ke koloi a ka bolela lentšu la gore wa tšere monna ka dilo tša gage di seke di a loka re bue gape re tle re be le seemo sa go swana le gore le ngwana wa golang ka boima papa ga nke a lokela ke selo go ba le ngwana o tlogele ngwana wena jale ka papa a nke o lokela ke selo ke banna ba bantši ba ro le dibeke le dikobo ba ile makgweng a ba kry mmereko a tlogetše bana morago ngwana ka bo yena go mohlokomela yona tšheletane o mofang o lokolola pelo ya gage then o kgona go go bulelela dilo tša gago di sepele gabotse o ne ngwana a o mo thuše ka selo le meleko le ga e tla mo go wena papage modimo le yena wa go ngala gobane o šeile ngwana o ile gore o tšote tšeela yena a le kgole o mmeile mo a o sa nyako mohlokomela abuti mama go ga bolelana nnoši so o no reng so gantši go ja fo rogana kore o bona o ka re ga botse o ka re go nentiro o ka re wa e bona mo gausi le ene o bitša matlhaba go tša matlhaba ene o kgone o tshwara sa go tia go tša sone go tša sore jona diphanga go tša rema mabopa o ka re o rema something no mama go a sala gabotse mama go ga gabotse mo kgopolong o nyaka thušo ba mo go baditše monagano o nkwešiša monagano wa mama go wa latlhega ene nto ngwe ke tlong go botša yona ne mama gore tlo mo thuša re na ke ne bothata ba go thuša mamago mara ke nyaka go tseba mo o ile a nyalwa mmago wa ya hladile na mo bona ya tsa ke kwešiša gore ga botse gore ya getse and then lena go ntšwa le lebitša ka fane ya kae bitša ka fana mma go nyala mo bona o hladile ne mamago nna ke flora ke belega ka 2000 awa bastia re dula ka steni ke flo hlalefela ke le ka steni wena o belegwa o belego mma go a nyetswe ebile a hladile o nyako rialo okay o wena go belegwa ke ge mmago a šetše a hladile ku and then wa re go belegwa ka mo wane tšwela pele o bitša ka fane ya mmago ya ka gare ga lenyalo motse o le dulang ka gare ga ona wena le bo mama motse o le dulang ka gona o nyakile ke mang ke mama o nyakile ke mamago alright nto ngwe re yang gore mama go a hlakahlakane monna gešo sedimo sa gage se ka se dule gabotse gobane ngwetše ga e tenyakela lapa e swanetše ba gabo lapa le wa e nyakang ba gapo faneo ba tle ba e bege ba tle ba bege motso wa ikwešiša so mama gago le ba gabo wa tseba gore ka founela o motee malome yago ka gore mo gabo mama mo go bontšha gore go na le bothata mo wa nkwešiša mo gabo mama go bontšha gore go na le bothata mo so o hloka thušo abuti o hloka thušo kgolo kudu abuti ntle le re o kry-e thušo o tlo loka mathata a gago ke a mantši ene bothata bo bogolo bo hlotše ke mma o nkwešiša bothata bo bogolo bo hlotše ke mma mama gago nkebe a ile a re ga a bona dilo tša gage di thatafa a le bea fase wa e bona go ntse le mama go hladile o dula ga gage akere monno ba nyalane le yena be se lasbon ga gabo so wa bona gore mama go tsoša metse mebedi ka fane e teng ene ka molao wa segagabe rena lasbona ga e be le motse wa gage thokone e šala ka ga e hlokomela thuto ya batswadi ba gage wa ikwešiša ka dikgokaganyong tša leago magagešo re ya kgopela a re eletšeng abuti a rena ka mo re kgone go bala melaetša ya lena ka gore e mengwe ye lengwe alang ka mo re tlo palela ke go e bala re e balela molli wa rena ka mo re na le molli ka mo bagešo ngwana šo wena wa lla o re dilo ga di loke mama o mo kitimiša ka mapaka ka gare ga lapa mama o tša go thwasa dilo tša gage ga di loke ga di sepele gabotse le go goroga ga a goroga mama gage o ile a hlala mama gage o buile o tekagetše motse o nonnoši a re thušeng molli wa rena magagešo ke a le kgopela ka dikgokaganyong tša leago ka melaetša e mekaone ye e leng gore e ka thuša molli wa rena a kgona go ka thušega go ba le lena so magagešo ke gore re kgone go thuša setšhaba sa gabo rena ke a le kgopela a re thušeng setšhaba sa gabo rena setšhaba se thušege abuti wa rena a se ka hloka maele le le gona moo gae le le batho ba ile go gore le ka mothuša go nyako joina letlakala la rena la Facebook o ka tsena mola go DR Mremi o no DR Mremi ke mo o tlo re kry-a gona abuti ka ge le sokola le le so
bo malome ba ile ba reng malome re shitse go ne mo mnana segala hlokofetse last year ka jula ke ile gore a ke yena ba re hlokomela phela e tla kwa ga tlo re checka mehlele e mogolo ga nke a itla le gote le ka nako nngwe le gore feta o ne re feta mo tseleng a re dumeditše malome ya go ga le bolediše a batle go checka ngwana bo bona so ge bo malome go ba sa le bolediša buti go ne nto le ba dirileng yona empe kore go sa le gore ka nako ile a sa le go bathaso sa le gore ga nako nngwe so ka go mastene ba la hlakahlakane ka ku wale ba re banya go shifta mastene ba mishi go ene mo re ne be re sa go lokologela o tsara go le tshi mastene mishi spetalo mo tlogoleng ngana go sa gana go le misha wa re tsorna le mo latlhana mo le no le mo dire le mo tlishimo ga ngwela la sa mo cheka la sa ri ase o bo malome ba tsere mama ba mo isha thwaso a fitla go ngana ba mo tshike a ba senya go mo cheka ba sa ri ase ga ba chekile ke monyana na go e wa mo kunye kwa mafel wa mafelwa mani ke lore ke na ba phela a mo chekile phela marekela yilo a mishitse a ria le mamogolo ka kwa tlase ke bana ba thol re ba thuba le gore ba phela ba mo cheka la na kwa thaso le ga njwa le go sa fotla bona ke bana fela ba etla ba tlo mo cheka ka kwa gae ba tlo mona gore na o tsogile sharp then ba wa tseba a butine sello sa gago tla se kwa se ya kwa gala ngwanesho problem e golo ke gore di phone tša malome o natšo magagesho a ke hlaloseng se sengwe mo dillo tša go swana le tše tša buti di gona di a phela ke tše dintšhi dillo tša go swana le tše tša buti re phela ka tšona ka magaeng gona mo go taba ye gore monna tswa e ka ntle a ye go dira ngwana di gona ke basadi ba bantši go ntšwela ba itemogelang mathata a magolo ka morago gore ba be ba dule le batho ba boe ba tsamaye mo go bona go dula le motho o hlalane le yena go ne le ditlamorago tša hlalo magagesho a ebe tše botse go hlalana le motho a ka go naganela bobe a ka go nyakela motho a go bolaya a ka go nyakela batho ba go bereka gore hlogo ga go se ka tlo sa bereka ba ka go nyakela motho ba go bereka gore mo bophelong o se ka tsoga o loketse ke selo go gahlana le motho dilo tša gago di no senyega morago ga hlalo go ne le bothata bo bongwe bogolo kudu ba gore go ne le kgonagala re ba go bereka ka seqhitho sa gore o se ka tlo sa dula le motho kore gore o dula leo lealwa go dula leo lealwa a go ne nto e lokang mo go lena so batho re tshwanetse re hlokomele gore ga re tsena ka gare ga manyalo re tsena le batho ba mohuta mang lebelela motho o dulang le yena gore ke motho wa mohuta mang le ge o etswa ka gare ga lenyalo o lebelele motho o dulang le yena gore ke motho wa mohuta mang ka nako go na le batho ba bang prof ba ba tšeang taba ya tlhalo go ba go tlogelana ba e tšea go bofefo go ba bonolo ke bolediša ke dilo tšeo o fetšang go ka di bolela gore go ka direga eng ka gare ga bophelo bja motho kore motho o kgona go ka no ipotsa gore a re wa tšo no re a ke a tšo e moso se sa mphounela pelong ya motho go ba jwang pelong ya motho ntate moruta gore like batho re lebala ka pela ke tlo swantšhetša batho gore mosadi ba kgona go mmetha ka molekwa gore ga a robala le monna o furugo a tsoge matheka a baba goba a tsoge mohlapologo ge o etšwa o tšwela boimeng goba a tsoge mmele wa gage o baba ka mokana ga ona mosadi ba kgona go mmetha ka gore ge a sene go fetša go tsenela thobalano le motho wa gage wa monna a no kwa bohloko le furugo gore mmele a se ka tsefela ke selo dilo tšeo di gona ene e se tokološi e le taba ya gore motho o robalang le yena motho o berekilo so batho ba swanetse ba tsebe gore ditlamorago tša hlalo di gona ene ditlamorago tša hlalo ga se tše botse ditlamorago tša hlalo di kotsi kudu mo e leng gore ge motho a ka se di lebelele bophelo ba gage bo ka fetša bo wela ka gare ga kotsi so batho ba swanetse ba tsebe gore ditlamorago tša hlalo di jwa lebelela monno go ntšwa le o tlile mo o tshwenya ke mmaga e re mmotse gore papa o kae papa ge o go ba ditšo o bethilwe ka ditena o bolaile wa bona gore ditlamorago tša hlalo gore di kotsi ge di tla kae so go boima bo mmamogolo go ba ka ya bute
bomamogolo ba gona a o ne founu tša bona mondelo sa di check gona mo ke a leboga ke a go leboga Sharon re rata melaetša ya mokhuto bommamogolo ore borangwane ba kae ba e leng gore ba santse batle ba mo thushe ga mmogo le boragadi ke melaetša e re e tlhokang magagešo kudu ge re le mo tabeng ya go aga setšhaba sa gabo rena gobane motho ga a šala a tloga ka ga ya etlamo le tsebe gore bophelo ba gage bo tloga bohlakahlakane ka nnete so ke rata gore setšhaba sa gabo rena le batheeletši ba rena ba ithute dilo tše dintšhi entate Moruti ka lebaka la gore ke bolela so go ne motho e leng gore sala a dula le motho nka no go botsa gore mo gongwe sala a dula le motho ka 2010 gore sala a feleletša go dula le motho ka 2012 or 14 a santse a kry-e motho go nyo le go apala is because motho o hlalane le motho ga a fetše a no dula mo ga ya re dilo tša ka di tla loka a gone gore lo tša gago di ka loka o dutse gae go se nente o e dirang monna ga o fetše o hlalana le motho ga o tsebe gore motho ola se a go naganelang sona keng yema ka maoto o ye go nyaka thušo ya go tloša seriti le dikudumela tša motho tšeo bongwe di šera le yena o di tloše di tlogo mo go wena then o kgone go ba le bophelo bo borai cause a se batho ka moka ba e leng gore magagešo ba le naganela dilo tše di botse ba bangwe bana ba lena ba ka gare ga mathata magolo ge re bolela so be ba dula le batho ba swere ga botse ba ba rekela tše ba ba rekelang batho ba gausu ba bona gore taba ya batho ba e bereke ba logile leano la gore bana ba be ba fetše ka bo bona ba hlalana ke batho ba bantšhi ntate Moruti ba e leng gore be ba kry-ile bagala be ba go bereka ga botse be ba kry-ile basadi ba go bereka ga botse be ba nile thabo ka gare ga malapa a bona a le sa le gona batho re a lebala gore ge re sepela re ba le dikhonana tše ntšhi ba kgona go tswalela volume e le yela ya gore gore ke ya ka kua ga maagelwane ke iša digwara go pala kere o no ba monna fela go šetše go no pala gore bonna ba gago bo bereka fela go leka mogae je riega dilo tša go swana le tšeo ene ke batho ba bantšhi ba ba rileng ntwe a ba sa duma motho ene ba topana o ka re ba ne tokološi a se tokološi partner ye bo dula le yone go ema emetši go ne nto e dirileng ka wena a ya kgotsofalela hlalo ye wena o mohladileng ka yone so batho ba swanetše ba tsebe gore mo lefaseng solanka o sa phethe o sa dirisele o tlo gahlana le mathata ke bolela jalo ka gore ke ngaka batho ba llela goreng fela ba no ya ka gore ge ba llela go wena o ngaka mohuta mang ge e le gore motho o llela go wena ka monna a re go hlapiše o kry-e monna o mongwe o tswele pele mara ge ntate a šia bana ba ba 6 a getše mosadi ntlo a 10 room a tlogela bana bao ka moka re ke ya go thoma lapa pele ba bo šala le mang go le dilo tše dingwe ge banna di-decision tše dingwe ba di dira ntate Moruti le bona santse ba nagane gore ke tse ke tlogela lapa la ka ko šala le mang ge mme a etswa ka gare ga lapa a šia tate le bana ba ba 10 a re ko thoma lapa le lengwe le leswa ke tse o fihla kua bogadi bo boswa re ke ne bana ba ba kaena o fihla re ke ne bana ba ba 11 goba ke ne ngwane o motee wa ka mo go lena ba leke ba ka kua ba tlogeleng so dilo tše dingwe re di dira mo bophelong re santse re di dire re lebeletše re lemogeng gore mo gongwe re ka tephakela ka gare ga mathata ke bolela so ke batswadi ba bantšhi ba sa berekeng bana ba bona ba ba swere ka dipelo ke batswadi ba bantšhi ba neng mahlatse a sa tleng go bona bana ba bona ba ba swere ka dipelo ke bana ba bantšhi ba godišitšeng ke bomma go bona bo papa ba le gona ba sa ba thuši ka selo ba bereka ba ija ditšhelete le ditšhomi ba enwa le ditšhomi ebile ditšhomi di sepela ba gruva dithabeneng tša maemo a godimo mara le kgono ge o ka lebelela batho bao ba beng ba dira jalo a ba meselo go tsogile bana ba bona taba e o e bolelang e ya kgwatha ya a gona ngwana yo a senyekeng go ikhwetša le ena a bitša papa a gona ngwana yo le ena a senyekeng go ikhwetša a bitša mama yaano ba potšišo go wena bele ka motheeletše gore mo o dutšeng gona o no reng e no ba jwale nto ke tlo go lemošang yona mosadi ga a rata monna gage wa morata so monna le yena o swanetše go mo swara gabotse a morate mara go ka kry-a o le monna o ya kua o tlo fetša o wela ka gare ga magala wa bona ke tlo go botša ka ma 2000 wa bona bana ba bannyane ba mo ma 2000 bana ba šetše ba tseba ngaka kudu bao ge monna sepela re ke nyaka ba baswa ba tlo go bontšha le boswa ba bona gore boswa ba bona bo sepela bjang o tlo fetša o dula kwa o dulela ruri then wa tlogela lapa la gago bana ba gago ba gola ba be ba le basadi ba re mola ba godile ba bereka ga botse wa ro ba šupa o re ngwana ka šulanya go nthuša ka selo wa bola ko go rapela o botša modimo o duma gore nke mmerekwa ngwana gago ka fela modimo a o oketša le go feta batho ba swanetše ba gopole ntate Moruti gore nako go yang go fihla nako gore modimo a tšee karolo ka tsela ya nyakang ka yone wena go nente o tlo e dirang modimo a ka no re okay motho wa bereka
mmerekong wa gage ga anya ke go hlokomela bana ba gage e re ke dire motho o mogolofadi a ka no go ria mogolofadi dikoloi tša bopapa ba bantšhi di wele di senyegile ka lebaka la goreng a ba sapote bana ba bona dishopo di wele ka lebaka la ra ba sapote bana ba bona batho ba latlhegetše ke dimpho tše kgolo tše modimo a beng a ba file tšona ka lebaka la go se hlokomele bana so o ka se rapele modimo gore a go fe dimpho tseba gore wena o sokodiša masea gage a se leng molato so monno wa modimo wa leng mo o no bona gore monno o wetse ka gare ga maraga a beng a se a swanela go wela ka gare ga ona ene lebelela o re ke lasbone kae go mmage ke yena emeng a tlileng mo kgašong a tlilo nyaka thuso a nyakela mang a nyakela mmage ge re ya ka sa etelela papage ke mathata a go le bophelo ga bopapage so a bute re thušane mama re motšeye le mo alafeng potšišo ke gore ba bangwe ba bagolo ba kae ebile re be re late ke ngwana wa llang a re ke nyaka go thuša mma gobane nna ke a hlaka nka se kgone go dula le mma le so o kgona go kwešiša gore mo bophelong go ne dilo tše dingwe o le motho o ka thuša ke ngwana bona ngwana ese o thuša mmage godimo ga bolwetse bo a leng ka gare ga bona a re ke lla se bone godimo ga bana ba mma potšišo ke gore o mongwe ge ba re mmerekong mabololo o mongwe o kae so o kgona go bona gore bophelo bo ka mogore bophelang ntate morota a bona pere bophela ga botse mathata a fasile ke a mantši ene batho ba hloka thušo batho ba nyaka thušo batho ba nyaka nnete so monna ola a ka seno tukuka gae a tla mo go sene taba mola go yena o hloka thušo ka nnete ye e leng gore e ka tla mo thuša gore dilo tša gage di kgone go loka so go le mosadi o tšea bana ba gago ya go ba agela mo gongwe ebile o tipitša ka fane ya ka lapeng leo ba ka lapeng leo ba kae ka gore ke bona santse ba agela pale ene nto o e riang gore basadi ba tšo ka gare ga malapa rena banna re šale nako ngwe le rena re le banna re sware basadi gabotse re ba tshepišetša bomatla re ba tshepišetša go ba gobatša basadi ba ka se dule le rena re ba tshepišetša go ba gobatša nako ngwe ke basadi ba rena ba bereka gore feta ba re tshepišetša maatla then banna ba feleletša ba etswa ka gae ka gare ga lenyalo a se ka gare ga diphamphadišana ke ka gare ga gore re agane re kgone go ba le bophelo thobela le kae re gona le bolela le ntate moremi a kere ke ntate moremi re ka mo SK a kere ya re ka mo SK FM ke na le abutiši wena ka mo ke kgotlelelwa kere abuti o tlile ka mo ke walla batswadi ba ka o re mama gage o ba fa bothata kua gae dilo a di sepile gabotse motswadi ola o a bajwa o tlile ka mo kgašong o re ke kgopela gore moremi ya nthuše bale ke re ke netefate ke seke ka no bolela le yena ka gare ebile ke lasbono o a nannoši ke bolele le ba bagolo ka gae ke gore ba bagolo ba kampotša ba reng lena le tseba buang batswadi ba ka le bona eng go mmage go mmagwe re bona bothata re bona bothata jo e leng gore a re tsebe gore go riegileng ka gore nna re ke no tseba mmagwe be e le motho e leng gore o dile ka bokoka le mewa ya badimo e le gona mo go yena jalo ke ge a tla ya go thaswa jalo ge a boa go thaswa mola motho e le o hlakahlakane ba fulo molokolola ba ratle ka gae a gore bone go na le ga monko o ka re go kaone yena o fihlile o go bolela gabotse mara o bo bolela nnoši ya go bolela nnoši mo ke bona bolwetse mama bona taba gore o kry-e motho a dutse a bolela nnoši ke bolwetse nteo so o ne mengwaga mekae a ntse a tshwenya ke bona bolwetse bo o mengwaga yona e ka no ba 3 years or 4 mama o ne 7 years nke le fe kgaetšedi ka moo e fang kgaetšedi ka moo ka re o tla diala o kore ntho e le gore bjale e thoma gore belaetša gona bjalo gore wa robala o sagaro gore o tlobesala ba robetse ka re o tsoga ka go saga bana ba sekolo ga ba boa sekolong ke gona a tsogago kore o no hloela boroko mosagaro ka moka o hloela boroko
ke mokakana kwa tsogago ko gona go kwetla nomana le ka mongwakong a re go tsene batho o ria jwang wa go ke kwa o ka re lene kgaetsedi mo gausu le ka gona mo fa phone kgaetsedi ke sesi a gagwe ke kgopela le mofeng phone Thabela le kae re gona le kae sesi wa re gona ke ntate Morena kere ntlhalosetse kgaetsedi ya ka go diragalang ka o mma go gotlello ma go khotlela ga botse yena e be le mangwana rena ile gore o ba le ga botse a le shapo o flotla go fotla ga hlaka-hlakana hlogo ke moka a sa hlasa ga botsana go tjabolela ka ditrakone a re mama mantšhetše morago eng tša mohutowe ke mka sentse from mo batla ba motse ba moša go ntato mongwe a o flo go go fo swana na ga botse yena shambile motho le ro sharp le ga e be lore maybe ba sa dula gae ba sa le ba le motho le ra botse yena o sharp a fo ba sore ke tša badimo marena ba le sharp a sa tshwenye o sa gamele wa re makatša a sa ga bo motho fo hlwa robetše ke ka nako nga formana nnošia ya dilwa re ntšwa ka magaka e batho bolela le maina alla nna ke nto re makatšang gore a botse ka ba molato ileng ga botse prof ke kgopele o botsiša ga itsedi le bontšha mo gore mogekolo o be a le ga botse a no thoma hlaka-hlakana dikatše lena le ditsebang tša gagwe ke tša badimo go yena o hlaka-hlakane ka morago go boa thasong go na le mo ke sa kwišeng ga botse o hlaka-hlakane ka morago go boa thasong goba mohlomongwe le pela ya thasong o beantše a hlaka-hlakane before ya thaso ba hlaka-hlakane ka morago go ka botse be ba sa dumele gore ga tlo ba re borae thasong o thomile gore o be a saji okay o thomile gore o be a saji a no nwa metsi fela mogamolo a fona jale ke mokare bona mmedolo a gago o saka okay are o santse ra o thaswa ba ba motšea ba moša go mone mo ba ra thaso moo ka monne a dumela gore wa ka tlatla thaswa fago mammanthušeng ge gone jwa le bontšha gore o be a saji ka ona mokgwa o mohuto ke a kwešiša le bontšha mo gore o na le go bitša maina a batho a ke ne ke re a bitša ke nyako no kwešiša fela gore maina a batho bao a ba bitšang le a ba tseba lena maina a ba bitša gona re a ba kwa ba ba bitša go a bitše batho ba bantši le a ba tseba šidiwe prof ke kgopela go botšiša mo mama ka gore o tswa go thwasa o swere ke mang o ra mo go thaseng modimo ya moswereo a ga le koa le ka nako ba moša a seng ke a bolela modimo ya moswereo and then ka morago ga nakonyana maybe ga kgweditše pedi tše tharo ka moraga ka moraga ka gore a seng ke a dumela ga botse fa o be a gana go ke nyaka go tseba mo gore ge be ba mothwasiša be ba mothwasišetša for modimo o mofe nna mo a ke kgone go tseba gore modimo e be go ba mothwasiša e be le ofeng ka gore nna re le kwa senke ke kwa bolela gore modimo a le go mo go yena ke ofeng ke phoso gore ngwana a thwasa ba fetse le sa tsebe gore o swere ke mang go ne nto e bitswang gore ke lebeya ka lebeyeng ge re gore tša motho ga a ka sewe ka morago ga matšatši siama kao medimo wa gabo e atla nto e dirang gore motho ka gare ga lebeya a se ke awa ke dilo tše pedi medimo wa gage e ka ba e le kgole goba motho e ka ba e le tšhupe and then ga e le tšhupe le gona lebeya ke la go bontšha naka gore motho o ne modimo wa sekereke wa mondau wa mopedi goba motho ke gabotse ka bo yena a nannošiso o hlakantše medimo ka moka na so lebeya lela ge re loretša ngwana a re no re re emetše re ngwana awe gone batho ba ba sa boeng badimo ba bona ba ba bolokile ba dutše so re lebelela peile gore na ngwana o o nabo badimo ba go bina na a ke re motho mollo mongwe sepela le badimo mo a sepelang a se badimo ka moka ba ka no reng ka moka ga batho ba lefase le ba bina ke modimo wa go bina be sentše le motsebe gore ke mang e ka se tlogana o tloga ka 2019 go fihla le kgono nna a thwasitše le sa tsebe gore o swere ke mang ke phoso nto eo
yena e be le motho e leng gore ke motho a go fela ya ka nokeng a ile a re modimo ya mmitša a boa a tloga foo ga sa tlo a thomo tlhakatlhaka talo tša go di mo romela ka nokeng o swanetše go ya ke re nokeng wa go phetha taelo mara nto kgolo e santšeng le e dire pele le ka alafa nyakang go tseba gore ditaola tše motho o ba re ngatla dithwase o thwasetša mang ke nto bohlokwa eo yona awa yona a sanka ra tseba gore okay ngaka ka moga e be le mang ga gabo papage mo ga bo papa go bona ba gona mara ke ditšhupi ake that's why ke re le santse le nyake go tseba gore na motho o swanetse go thwasa eng setšhupe goba sendau goba sekereke wa nkwešiša dithaso tse di a fapana so mo bokerekeng yena gabotse yena o thwasa sekereke gabotse o kore moya gago mo romela mo dikerekeng jwa mapostolo ka re ba tloganya kana le leparasole furafura gona mo kerekeng ya mapostolo ge motho a thwasa sepostolo gore re le ka gagabo go be go ne mopostolo wa leng gona a mo fang bura yeo ya apostolo le dibibele ka moka gobane o ka se go thwasa sepostolo ga geno go be go sene mopostolo a re ne re motho o swere ke modimo fela gone motho o ba reng ke modimo fela ga gabo re na gone batho ba ba phethileng dilo tše before o ya thwasong tsantse o tsebe gore na modimo wa ntshwereng wa sepostolo ke mang ndane go tlo kry gore okay nna ke swere ke tate mogolo sebela ga tate ba ne kere ka apostolo ebile a sebeletsa ka gae ke mo e leng gore o tšea mapara wa go rutiwa o thwasa letlaka la boporofeta metsi wa go kry-a mogolo gongwe go rutwa ka bebele mmogo le go ya go porofeta ka metsi o ya go bereka ka metsi o ya go thwasa letlaka la boporofeta o phasa ka metsi o bolela le modimo wa gago ka metsi ka re modimo wa metsi ge re phethela modimo wa metsi re berekiša metsi re phasa ka metsi re morufa ka diranta go tloga gona mo re apele re ntse re phasa re bolela le yena le thapelo re bereka ka mangeloi a gabo rena botate mogolo wa rena ba senkeng ba berekiša majwala ba be ba phasa ka metsi le mabitleng ge re ya go phasa go bohlokwa gore o tsebe gore motho o yang go mo phasa e be e le moporofeta goba be e leng ka moka badimo wa ba phase ka jwala o kgona gore o tsebe tate ba rata go porofeta o mogala metsi ya gaga sediba wa ya go bolela le tate ka metsi jale le o a ba ya go thwasa sekereke be re santse re tsebe gore na mokereki wa mothwasang ke mang a kere bjalo be re khušaga botse gore ge tšeo e be dikopane ka re ga a se a ya mo motho wa metsi jalo be re khušare ge e be dikopane a tša ya go motho wa metsi ke na le le ka gore ba ilo hlathologa fao prof a ke botšiša modimo a gago ke motho wa metsi ya rate moruta go gopela o botšiša ka mo mamma a ke botšiše gore a kere ba fela ba re motho ga a swere ke modimo wa itseng goba mohlomong a sentše a thaswe prof o di tseba gabotse gore ba fela ba re motho o a bitšwa goba go na le motho a swanetšeng ke go ka mothasiso ge le tšale le motšea le moiša mo le moišitšeng gona o ile ka tlhahlo ya mang goba o ile go direga eng mohlomong go ne motšeela moiša go ntate morota a kere le bitšeng batho ka maina awa ge ya mo ebile taba gore re bona e le gore a sa ja jalo o ngona wa tseba bothata bo bongwe gape le santseng le bolamoga ke eng mama lefofonyane ka bolona le ya porofeta ge o ka lebelela batho ba ba swereng ke lefofonyane ba sepelantstileng ka moka wa no ema le yena 2 minutes o tlo go botsa gore modimo wa thaba kereke ore modimo ore ko lefofonyane ka bolona le ya porofeta lefofonyane le bohlale kudu le ka uria o ka re wena hlogogo a e bereke o dutse le yena motho gona mo cause motho mo le mongwaneng bothata ba tlhaloganyo e ka tšhaba houra ya bua 15 minutes nakwana 15 minutes e buileng o le ka re ke a titukiša ntola e be e boe mo aparele gape so gone seporofeto sa lefofonyane lefofonyane le kgona go botsa motho gore ga e ka koloi mo ande dikoloi ka se mo fete e tlo mo emela e ye go molatla gole ko le mola sa tsebeng le gore ke kae a ye go phela koo ande motho wa lefofonyane a tšhabe pula a tšhabe go tonya a tšhabe selo o ne sepela ka loto dipula di yana di riang ene a bajwe o ka seko ba re motho šulo o swere ke lefofonyane o tsene ka sepetlele o a bajwa sa gage no ba tsela so lefofonyane le kotsi
ene ntongo gape senteng re lebelela kgatelelo ya monagano depression mo go mama o yona depression ke ntši mo go yena ya ke ne nneta gore ka ba gona because ke ya kwa le motheletši o mongwe wa rena ka mo o a bolela ka yona mo gore hlokomelang depression e ka no ba e le yona e moswering ka lebaka la morago ga gore a latlhegele ke lenyalo la gage ka morago ga divorce because khutšo a e gona ga botsimola go yena so dilo tše di mothomile a sa le ka gare ga lenyalo di mothomile a setse a tlogile ka bana ba monyetse ba mo dintšha ka lapeng o thomile ke dilo tše ka morago ga gore a tswe ka gare ga lapa la gage o thomile ke dilo tše gore a tswe ka gare ga lapa le la lenyalo ke moka ga lapa a dula le bana ba gagwe ka moo ke moka jale ditse ke ga ditlobe di thomega bana gore maka a hlaka-hlakana ka gore ke kwa bana ba baro ba kitimiša ka mapaka e ka ba ke bana ba bannoši a ba kitimišang ka mapaka goba le lena ge le ile ka gare ga lapa le kitimišwa ka mapaka le dilepe yena o kore o no ba nako ga go omana ka nako e le gore ke ana go na le nto ya sa e boneng ga botse ga a no thoma ka go ba kitimiša o bo ba bana kore ba ka ba dia se sengwa ba re ba mogala ka moka kona ke la tlolela go godimo jwa ka gore ke kwa ngwana wa bolela gore mme o rema mapaka o rema leboto ka mapaka ke eng digarafu lepaka le lebitšang mo gae ba re ke phanga ba re ke phanga sepepe thipa ya gore re le slepe a ke re na le skedi ya a ke re le ke gona ga re utia batho ba yena ba bona a rena re sa ba wa bona re maratšatši le lengwe nlo tše di tlo mmontšha bana ba di a re itia yena ene a metia ka nnete a mmolaya yone e thuša ga e tla gana mo ka lebaka la gore le go puleng mama gore ke batho ba bantšhi ba ba go latlhegela ke monagano ba ileng ba feleletša e le gore ba bolaile batswadi ba bangwe ba bolaile bana ka gae ba bangwe ba gamile bana ba bona ba bangwe ba riile bana ba bona bošula ba fetša ba ya go ba latlha dinokeng ka gare ga di-dustbin le yena o gore fela re mo dumelela gore a itie maboto ka dilepe tšatši le leng ngwana o tlo no re a dutše mola no fitlha ka lepaka a kgabelela ngwano ka lepaka gona mo a re o bona tsona dilo tša go swana le tšeo yone ya bo e fiša ka gore ga le so o ka fišile ngwana le bona le ena ngwane o na le stress ka re ke mošimenyana a na le noši dikgakedi tša gago jala ga dikgakedi ditšhili di le magadi a bona diverekwane ke moka go šala bana go bona gore le ena ke re ke mošimenyana o a tlotsa a bona tša bophelo yone le rena re kulo ga kanega le rena gore a sa tseba gore ka bokaoso mama a ke botšiše batho ba ba bitšang o bitša batho ba ba robetšeng goba o bitša batho ba ba sa leng gona ba jang boso o bitša ba lego gona a gone nako a bitšang ba ba robetšeng ka re batho ba mohuto gantšhi bane go bitša batho ba ba šitšeng ba e thobaletše wena wa go robala a nnete o go bitša bangwe ba gona mo familing ya rena a gona lena sa le le ya go mmona ne le la mafelelo mama a ne ke fela ke ya ke mmona ke ra la mafelelo mo le tswang go mmona ke neng la mafelelo ke tswaneng ya ke na le beke ke se ka ya ke mmona ka gore ke kwa monna a re seemo ka mola se a namelela seemo se thoma go tla ka mokgwa wa go thatafa se tloga se godile kudu ka maatla seemo se kore se a gola ka gore wa dumela ke re ke motho ya go la go phei jale ke moka ba rutimeditse kgati so jale ga tšhalete se gona o sa tšhalete ba re banka go jale ke moka ga tšhalete a sa e bone ke yone e le gore a ka bola motho o hloka thušo mama so le rata gore re dire eng jwale rena ka ge re le ba ga moremi nna a ke tsebe ke nagana gore a ka re o game ya tleliniki re ga ka tleliniking go ka ba jwang mola thomang go ba jwa sankala moiša sepetlele
le tira mmino tša ambulance a ganonanela. alright a go ne molato le nyaka ke le thuša jwang mama le bolela le nna ke re mo botšang nna re le nyakang e be ke nyaka gore ke nyaka gore ke boka tlawa wa mmona gore na o ka kgona go mo thuša boela sekeng. nna go tla nna se gone o tla go mmona ke tla mo go ra re santse ke tle ke motšee a kere o aggressive o lwa le bana ka gae wa betha o swere mapaka o tla go batša motho mosomotho Mo ngwana re ka leboga ga o ka tlawa mo tšea. that's why ke re lena mpotšeng gore lena le nyaka gore nna ke dire eng e fa morwadišiwe ka mo morago re ka nta re gona le kae re nyaka gore o mo thuše ke mangwana ya rena re mo tsebago ka mokgo ba lego ka gona cause ga nfele ke sono sham ke sono ka kudu. alright ke le botša so go sasa ke tlo molata ya go sasa ke tlo molata re tsamaya le yena lena le no phutha dikobo le mmotse seelone re tsamaya le yena gomme o motee wa gabo santse a be gona gausu a tla bone ge re mo riela tše ka makana ga tšone ya go sasa re tsamaya le yena and then ka mola gae go ya go thušega le ba gabotse mme wa go kry-a thušo ya a wa re ka lebogang tata a go ne molato ke eng gape engwe e ngaka le nyakang a le thuša ka yone nna re thaba go bolela le wene ka ona mokgong ngwane one tata re di bolela ga gore o tlile go sele ya ke tlo romela bašomi ba ke šomago le bona kere ya ba tlo molata ka gore ke tlabe ke ne le ba bang ba ke tlabeng ke bereka ka bona ka mo SK ka mo go tlo ba le batho ba ba tlo tla mo go sasa ke tlo berekela mo SK mo ke kgopela gore ba batlong go tla mo ba nape ba buke mola go nomoro ya rena ya 071 398 1508 071 emanyana re bangwane 071 398 1508 ya go ba le ka founela 072 ya 133 67 61 go faela o e deletileng 071 re emanyana ba isei abuti ge le feditše ke gona mo mogaleng ge le feditše le mpotše le re le kry-ile ntwa ya go ngwala alright 071 398 1508 go ba le ka founela 072 133 67 61 a ke go leboga thank you abuti le butla la papa go wa le tseba o le laeditše ke mang ke sala ka fa ke le gana kwa mabitleng le golela bo magolo batamela mo ke filo le bona ke le ka mabitleng ke le golela bo magolo o ile wa ya wa bolela le yena a seng ka no bolela le yena batho ba gabo papa go ba hloka thušo le bona motho ga a bolaile ke setšhaba o swanetše go latiwa gabotse moya wa gage o tšišiwe ka gae o be o tšeiwe o ye go beiwa mo a dutšeng gona lebaka e le gore re tšhaba gore ba go seleka ba ka ya mola papa go ba mmolaetšeng gona ba ya go ria tše bona ba di tsebang ba fetša ka moka ka ga geno la tla la robala ka tsela e teng malefo lokiša ka mo wa nkwešiša o na le kgohlagano goba poledišano goba se o kgonang go ka se dira le babo papago bona re no bolela ba o tseba o wa ba tseba ba ntseba ke a ba tseba le tsebana jwang e seng ka taba go tsebana gore ke morota e re ya mmona le bona ba tseba thuo ke ngwana bo oh yeah
so mola papa go robalang a senke wa ya go bolela le ena a sang o feditše sekolo ke feditše mara matric a kompaletse o paletše ke subject tše kae tše 4 tše 4 re tlo go thuša abutiake abuti taba ya mama re a e solva mama re tlo motšea mama o kry-a thušo a re tsene bophelong ba gago go diragalang ka bophelo ba gago shana o tse ke no ba le stress se seng ga botse ga tsa go sa tseba a la go ja ke swere tšhalete o tsa ke sa go polo ria se seng se se botse go go fore ke founa go ala teng ga botse ke ka tle ke sana kana thoma cause no nda ke nna go tse ke gone go bona ga botse ke na ke tse ke phela ke na kana thoma tse ke thoma ke du le ka ga ke sa gone go tswa go tsa mo ga ba re ke a tswa go bona maji ke no phela ke rubi just because of phela ke na kana thoma o ne go nagana go tepolaya ke fela ne go ntlela mare ke ga ne ke gone khunama ga ke ntlela ke gope ke ya khunama ke rape ge e tla e reng so patamelanyana mo o go jana ko kana ke fo tena so kore especially bila nga motho a ka nkwatisha ke mo re go tse go je ke na gana ke re ga botse go tse ka re ke fo phelelo hla speta ke no diela go phelo mara go bula etomail ke ga ne ya khunama fase ke rape wa botsa modimo mathata ga go tse modimo mathata ga go bulele no tshaba ka motlhogo stress o naganang ka sona gore o phela o na le stress e ka go bana ke stress sa batswadi ba gago go ba go na le tše dingwe gape tšeo di go tshwenyang ka ntle le tšeo a nna nteng stress ga botse ke master nta se bona ke gone torwala ka gone tla mo mo ski ka tla ka gone hlalosa mathata le gore ga gone mpaleisha gore ya lo change ka se le nne ke a rumo thaba ke swane le bana ba 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 le ke apale a o kgone go ka thaba hawa gore ke gone bula le batho mara ke gore ke ne go fela pelo ga ke gone ba gotlela gore go fore ke shift mo hleng le bona ke sepele ke ga ke se ke bona ke se ke no ka to phela ke nnoši ke na le go nagana gore e go fihlišetša le maemong a gore o tšhaba le batho le batho go tse go ja ke motho wa molebi a go tšanga kopane le motho go ja ke dutsiswa ka kopane le ka mane gore ke no file o ka re ga botse o ka re go bulela ka nna o tseba taba tša ya tenega ke a ke a sepele so lekhula papa go ya le ka mokgwa ba go hlaloseditše lona a senke le go ria gore o tšhabe go phela le batho a gore ke feeling sorry stress mara ka tabe ke mogolo gore ga botse ke ba gore a ntshwara ka gona ka nape ke swara ke stress too much gore ke flo thomo wa ra ka nako ile ba fitse mpotsa mara wa kwa pele ka felletša ke amogetše ka pele ene mo strateng a sanka go tsamaya go bolelwa dipolelo tše di sa nyakegeng a bana ba bane go bolela mara nna ke be ke no le ya boena go gomoga so tša ranga tle ke entertainela le tšona o tle go tša rekedišana ke re setšere fo go ba tšana mafela so tša ra ke no amogela e se galo le fetša le swara o swarela lo tše di bongwe o senke o di tsena go tša ra ke go di gomolela ke ya boena kore situation o leng ka gare ga yona a go easy gore motho mongwe a ka iamogela ba bantšhi ba ka sa iamogela ba ka se kgone ba se kgone ba bantšhi ba kgone bona o ka re make time gore o shapa ba bona o phela o sega o ria ena ba tsebise le go sa go uja ka mpelong ya gago ga e le a robala bodi bošego ke robala go sele ke robala go sele a o robale go diragalang ko ga ye le pališang go robala kore ke ne go fola ke futia gore ke tšegateleng go pala mosegare se go ja ke dutse ke nka patla mo mpete ka fore ke a thiba manyana ke futia ke le gateleng ke fola ra ban rekiša ke lora ke loma ke lenoga go foriega dulang ke lora o ka re ba mpalaya le go mpalaya ba ntlhaba ka tša go tlhaba ka soa le bošego go tšea ke ruetse le boroko a botle gantši ke rata go robala mosegare so mama go yena o reng ge go bolela le yena ka taba tše di so gore a re dire so ke gona le reng ke tsehlogo ya gabotse ke filo ra boa buti bona go ba botsa ba reng ke ne a butiang ba ke ba mamogolo a ke ile a se gantši go tša re bolela nna le bona bosesi a bosestere ke bona batho le gore gantši ke go tša ke ba tlhalosedi go jara nna ke gore ke a kgaothega le toro tše dintši go tša ke lora tše dintši go se kgonega
go tse le nna ke tshogela gore kwa bo sa tla bo sa ria se tse go tse ke ra ona re fo gatang re fo tswang ka je gore re tsamaya re bona ka masete thuso re le go itse go phela phelo mo huto yona ha ka se fele je fele ntse a nna ka mo gore phela ka ona nna re tja re go tlelo ka go tlelo mafelong ntse tlo fetse cost rena bana ba makgekolo ra setlo re sa kwa go tse mo area tja go mo area tja ga ke ntse gantsi nna go je ke ba botse ona ba ke bona gore bana ba go ga mo do ta tswe ke go nno toro ala nna ka go jare ke nna ke lo ga o thikin mo ka ntlo re ke ema go ne se setlo ka so borangwane ba bopapa go ba kae bona ka gare ga seemo se o leng ka gare ga sona like o hlokomela ke mang o rekela ke mang diaparo dijo ona nna re go thušana gona kua gae ku nna le borangwane ba ka ke ba tsebe ka papa o tseba mang ana go time la ka tse le go tsena so a seng ka fo tsena nka bolela maka o bontšhe nthong wa re le a tsebana le bona ba tseba ke tsebana le bana ba mosadi ya ga oh ba lapalla ga ke bona lo re a tsebana ba boragadi ba nna ke ba tseba a sengile ena mtala seng ka entertain a ntaitša go o berekišang go ka tloša kgatelelo le go le yona mo go wena nna ke ne khuna makarapela a swene motho le kgole ya dinao gantši ke rata motho le mmino wa ke a letša mo mejerong le partying okay and at least tšatši le o ile go letša ke gona o ka reng o tswa ka gare ga stress sele ke kgone go dula le batho ja re sega re thaba re jang and then kore ge o santse o ye ga geno wa wara a gona ke a wara ke go nagana go jare isotse wala ke thoma ke fitlha ba mokgekolotse go ka fo thoma mašata la gago o ka se khutse ka sa rise kore swantse o foria ko o fotswe ka ga ile babedi fela ne re ba bararo and then ga thoma mašata so e le bošego le dira eng gantši a o mana bošego nna ke fo tsenagana ka moka more ka letša music godimo nka ntse ke a tlo makala se tša bolelela fase gore fo kwa bina mo phajeseng a o tshogele ngwana geno wena o safe o buleletse music godimo go le ka mokgwa o naganang ka gona ngwana geno ba bannyane bona o tloga kwana le bona ga o tse motho a ganang le bona fo ganang le rena rena ba bagolo ba fela ba bannyane ke ba mang ke ditlogolo ke bana ba lesestere bosestere bona ga ria mašata ba be ba le kae lona ba kgone ba go lona gantši a ba ria mašata so kore ba setšwafno motlaetše kore ba kgone mo a go eta then ba tswallela mo tlogela nthile a phola taon then a e ba šapa then go letša music yena wa bile a bile a sa ngwana a sa ria se ke nte le gore na tse gantši tatswa ke kgone mo kgona a thoma a o mana riang then nna green music nya then a thoma a bine ke a tsara fetse o bina mo lapile wa roba ka le nna re kgona ka boro no mara mama go wa letlaiša bafa no mama go wa letlaiša and then se sia go mogolo yena o a bereka o bereka mo mabololo and then yena o ile wa mmotsa re gape mo a re robale o a tseba thwi le nne wa ke tla mo ke bolelele yena ke mmotse kere ke nyangwa kwa le nne wa re khathile ke taba network kwa le go tse network ka e tshwara ga botse mara o dumetse ore yena o kwala ile motho mo jwang ena o dumetse ga no ra ka ga ke rile ena seemo go no se bona gore ka se phela re kgotleletse nto one wa ya so ntse at least o be le di-changes nya re na re kgone go ba happy re swane le bana ba bangwe ya mara le go ga boima le phela boima ke tse mama ga gore o re hladile ka ngwaga mang mo ba dula gona nna ndaba ke felege ka 2000 ne ke lo ra ke thomo hlalefa ga botse ke topa ne ke lo topana ke le ka gae jole tša motse go jwa re ke a botsiša re gore egang ke fo fila o kare go tšo kare ke a nyatša ke no homolela wena o itsebile bjang tabeng
a kusala ke botja ke magolo a sa phela botja rao kwa ga botatago kwa jetana kwa go lenyalo a latloga ga bose bala ka taba ram botja ke sa le ngwana ene ka go tjwa ka se go tle go je ke butša dikhwestšene tše ntši ka re ke tlo di tseba ke ntše ke gola ntše ke ya pele be go tlile jwang gore tata na le botse taba go swana le mmamogekole ee a kore ne ke rata go bula le yena ka ntši ke rata go meetela ke rata go phela ke mmotšiša go tša bana ba bomalome go tša ba tlile kua gae then ba bitša bomalome wa bona papa bomang so nna ke mmotšiša ke re magolo ka nkompotse mo gabotse nna thaemalaka ke mang ane go riegeletše thoma tšhaba ka taba nthile a bona gore gabotse ke serious a tla mo gore mpotša dinnete mara a nkutela tše dingwe ke lena ka tšhaba o tsenelela ka gare ka taba gore ke leng ke monnyane ande be ke sa tsena ka bo primary ke so ke sa bala bo mathuo ga o tjara ke tla ra ke ntše ke gola ke gola ke tlo ba botsiša bo mamogolo bo malome ka moka ba tle ba nkutela ga mputulela taba ka kgone o tseba nnete gore gabotse flopo go riegeleng ka ntle le mo a gona motho mo ileng a go botja taba mohuto ke yena le noši le wena a seng ka wa botsiša motho awa motho ka nka mmotša ke ene mamogolo e bere bolelele yena ganjua ga re ga go araba reng le ene o flo mpotša gana ka mokgwa magolo a go mpotša ka go ene a seng ka mpotša go apele gore go riagetšeng a go a riagoa o te kona le kganye go ya go nyako tseba gore go diragetšeng goba mohlomong o ne koša gore go lokile gona go fihla mo fihlileng gona go lokile ana be ke bona ka re gabotse taba ba šala ba e ruta so ke tša gore a ba šala ba senyaka gore botja gore a re go ne se segolo se le gore ba se fihle so gore a ra ba senyaka gore botja ganye jalo re sa le bana gore a re ba re letele at least kgopolo tša rena di kgone go gola gore le rena re kgone gore se ka ba gatelela mogopo re kgone go tšwela pele ka tšejeng cause go ne a mangwe mathata a o ka go botja ona o sa le monnyane ga go ne nto e le gore o tlo tšwela pele ka yone o tlo phela o stressega wa o bile le toro mo bophelong ne ya gore mohlomong o nyako tsena sekolo o dire eng e go latlhegetše toro e goba mohlomong e sa le gona mo go wena gotse nno gotse a e sa le gona a e sa le gona e sa le gona goba ga e sa le gona a e sa le gona prof o tle go thuša kgoši yaka wena bo nyaka go ba eng a bute go gola nna ke gola go tsebe ke putša kere ke nyako ria bo teaching le police a bala marafo no gabotse ka mogolo mathata ke ya mantši ke fo go tšwa re tliste lena ke no ntogere ke biša ke ja sekolo tše ga o sana ke bona o ka re setšentlhodi cause a ke le ka sekolong a bo sa kgone no concentrate apa ke ria matric ya go se nento le gore ke ya go kgone eria ka tlelaseng and a se wena motho wa go palola one a se nna motho le gore be ke palela ka bone nna gore be ke futia ke tšela le tšele mara tše dintšonao a senka wa leka go ka tloša stress ka dutša go swana le bomabaki so a lebaki le ona a ke le rata nto e ntšhi ke iria gona ke jwala le gore gantšhi ke rata go fela ke rea ke sware ke stress ka kogotse ke naga ke kgonoa ke gotse ke nka swara pholakanyana ya ke sa nagana thomane ke kgone tsena ga eten after ke torobalela wa borata goba mohlomong eno ba taba go tloša stress ga gotse ke fo bonoša ke stress a se bona ke ya borata o se ke ya kgone tse a ke le shapo gotse ke thabi ke le shapo ke tlogole ka lapeng go le shapo ke kgone tsena le thabeneng ke julile ba fete go tse ba yena o yala nnao no botse kere ke shapo mara ke tlogole ke seshapo ke gona le gore ke ya fihla ke kgone o senya tšhalete ntšhi ga jwala ga o enwa jwala so a buti ga gene o nambile dijo di reka ke mang ke nna le bo sister le bona le yena bo e mogolo a lego kwa magologo ga ke thoma ke ja matoganeng yaka ke swere something nyana before ke tlo ria tše ntši 100 nyana 200 ta ke swere 200 ke kgone o šia 100 nyana re ke mohlaga se re rekile sa go se bona kua le so ba le mpotse mo abuti ka kua ga geno le nyaka ke le thuše ka mama le taba ya motsola wa geno gore thuša mare at least le rena kore kwa lapeng la borena nna re bele boroko stere ka no bala boroko gore le rena ra ba shapo ra kgone thaba no a ena bothata felo abuti ke tlo go thuša go sasa ke tlo tšea batho re ya nokeng gape
ba ya go hlapa ba ya go futha ba ba neng dithokolosi maswiswi mathata ba ba bietše mapheko a ya go tloga batho ba go swana le lena abuti le belle ne le nne o ye botse le belle plenne mo bophelong gore le nyako topona le le kae kae ka moso ba re ile gore boka moso ba lena bofele le ya tla mo furugu tlo le tšeang lena re ya nokeng re wa pheta ditaelo akere taba kgolo abuti ke ye a se batho ka moka ba tlo ratang go bona o tšwela pele ka bophelo a se batho ka moka ba tlo ratang go bona ka lapeng la genu go e ba gabotse mmago ka nako a nyala be go se wa thaba batho ka moka ba be batlile modirong wa gagwe wa lenyalo mmago ka nako a nyala go be go le boima go yena godimo ga lenyalo la gage ke mo o bonang ebile a ile a fetša a tlogela a etla kae a boa gagabo mama gago ka bo yena go ne mathata a mantši a e leng gore o ne le ona nna tinto ke sa nyakeng a ke nyake gore wena le bana ba mmago le tle le thoma go phela bophelo bo lela gore nna ke tla ema le papa ka shu o mongwe a re ke tla ema le papa ka shu problem a dilo tše di leng mo ka moka di tlo go tlholela stress bafa because se go botša re o dule nnoši ene go o dutse nnoši ga o kgone nagana di re robala so a go nente o ka e berekang o lebeletše boroko wa ekwešiša ene wa bona sekolo ka nako a mathata go boima gore motho a ye sekolong mara go ka tekry-a go kry-ile mmerekonyana gore o kgone o tethakela diaparo o direng ba fo registera le ge ka ba abed o fetše matric ya gago or tsame registera subject tše pedi this year o di ngwale o di passe next year o registere 2 o ngwale o e passe bankwešiša cause o nyako ba lephodisa o ka se be lephodisa o sene matric so o ka se tsene sekolo for the period of maybe I get o tsene 18 years ka moka o tlo palle o palle go tšweletša nto o tsenetšeng 18 years ka moka o palle go o tšweleletše ka gore o tšengwa go mote o petše space sela sa gore o fetše subject tše 4 o ka ngwala tše pedi march wa tla ngwala tše pedi ka december then o ba le matric ya gago o kgona go ya sekolong wa go registera teaching go ntse o registerile teaching wa kgona go ba lephodisa wa rolo lephodisa wa ngwala le unisa wa boa fetša wa ba teaching wa tloga ka policy wa ya go ba teacher e o bonya ka go ba yona a go nento e balance la nka o sa phela modimo go file monyetla wa gore nto ngwe le ngwe ye o e nyakang o e kry-e lapeng la genu lapa la genu mfole ka gare ga dira le ne dira tše dintšhi ba e leng gore ba lešetše morago ene lapa lela la genu a le medimo ka gare gobane ga se bola begiwa gabotse semmušo le ya hlobaela le sa hlela ke mathata le sa hlela ke meleko le sa hlela ke baloi mama ga go mmana gore ba mo dirileng o tlo thoso mara o ile fela o ile fela lebaka ke gore ba mo tswalletše dilo tša gage tša leeto la go ya thosong bothata bo bo thomile ka mama gago bo tla mo go lena bana bo latela ka bana ba lena dikgaetšedi a di a swanela go tshepa gore mama o rata bana ba bannyane ba fela ba mo tlogele le bana tšatši la ga ba ka reng ga ba boa ba kry a ba bolaile ba tlo reng bokgaetšedi lebelela wena ka bowena abuti a o ne lethabo o walla ka mehla le ka matšatši mara sekolo ke a go kgopela mmereko mo le mongwe o berekang o bereke o gapeletša go tsena sekolo o se fetše ntho e ka dirang gore bophelo ba gago botle bo be bonolo e ka no se be le kgono e ka no banneng fetša sekolo o tlo kgona go achieva goal ya gago ya mo bophelong ye wena o ileng wa tepotša ka yona gore ke nyaka go ba a teacher o kgone go ba teacher wa nnete o nkwešiša because o ka se tsene sekolo 18 years ka moka wa tla wa loba ngwago motee wa re go a ikwa diphefo tšela tša ngwagola ka moka ke sa le monnyane ke thomas from standard 1 ke ya ke be ke re grade 12 o nja le nna ke a tlogela o tlogele ka nnete o kgahle baloi a ke nyake soo subject tše 4 a se sele o registera 2 march wa go registera 2 wa ingwala ka december then o kry-ile matric certificate lapa lela la geno mfo lene mogato se
since mama go le ga tlogile ko bogadi a tlile mo go ntwa ga ge loka nka go botšiša potšišo go nyetše mang ka kwa ga geno sa le mmago a tlogile ko a tlile mo ye a se wa nyala motho o ka senya le motho gobane lapa lela la geno lela batho ba le dirile beralokelo ditlaišego ditshotlego mathata dillo a letše ka kua gare ga lapa la geno so gona gore dilo tše di rilweng ka malagare ga lapa la geno di santše ditšwe medimo ya gabo lena e tsene lene lapa lela le tlo loka le tlo ba gabotse ene ntongo ke nyakang go botša ona o ka se tsebe gore ge mama go ka nako a tsamaya kua a etla mo gobane wena o tlile ka 2000 stene se sa mo mama go se dirilene ye ke ra ke tsoba serile ka 2000 na ke bele gore 99 because na glora ke thoma ke tlalefanyana ka ma 2002 2001 kwa mafelo 2002 thoma bona nya bere vula gana ka ku wa bona gore mama a tsamaye kua o ka kry ile gore be ile pako ya nako mama go be ile moimana wa gago wa bona re ko yena santse o eme ka maoto ya melela palele wa ikušiša nteo ya ke ikuši ya so o swanetse mfo o eme ka maoto o emelela palele wa ikušiša ene mama go nke bala ga botse mare ka re o tlo tla kua gae ke tlo dula batho ba mokuto gantši ke dula fase le bona ke tlo mmotšiša gore ga botse wena o tlile bja gore o fetse o tsamaya kua bolo gona o tlo mpotša a ka se tšhabe go mpotša nne o tlo mpotša cause mama go ka se no torwala kua a tsamaya a hlala mosadi a hlale lapa ntle le lebaka go le lebaka le le mrileng gore a hlale ene ge o ekwa step father se be se le kua se sa phela goba o robetše le ene o sa phela since from 2000 le le ka mase nka etla ka mo a etla go lebela go tla go checka bana le mama gago yana ka nako se bana ke go gore ba fela etla tlo fela re o tlo re check mara go kwa pela re thoma re tlalefa ba sa hlasatla ntate moruta ke tsebe gore o ne maela o nyakang go mo fa ona na mara nna a buti kere a ye go dula fase le bosesiage re sa le gare re thuša motswadi wa gage ke re go a buti ke kgopela gore a dule fase a bolele le bosesi ba tle ka gae ke tle ke ba thuše ke ba ntšhe ka gare ga mohlako o ba leng ka gare ga ona ke ba ntšhe ka gare ga mathata a e leng gore ba ka gare ga ona ke ba ntšhe ka gare ga masetlapelo a ba leng ka gare ga ona ke ba ntšhe ka gare ga tlaišo ya mmago bona ye ba leng ka gare ga yona a se o thata go thuša mmago ke tlo thuša mmago ke tlo tla le yena mo a tladie testimonial a dule mo ke ya go thuša mama go thui ke ya go mo thuša ke nyako bona mama go a thušega go swana le batho ba re hlweng re ba thuša ba etla ka mo SK ka mo ba etla go tliša ditebogo ke thuša mama go swana le batho ba baso ya bolelang ke thabo go ka le ba metša magolongedi rena re rometse ke professor Moremi mo gore re tla ga ra lapela ga tšale re tšo ba berekela ka gae re go goditše go na le naka ka lapeng a re tla mo mabitleng go tša go epetse diplastic ya yuala ya handastrai di phuthetše go ditlhare ka gare ya bobedi dipampiri ya noroxi ya sopo di epetseng ka ditlhogong tša magakolo le sekotolo se se rebegile re go tša gore ke nnete di na le ditlhare so go tša gore ke nnete wa ya ka mogo professor Moremi a o boletše gonne mogakolo ga a robala o a berekišiwa so di ke re go batho ka moka gore tsebang gore mabitla a hlokomela ebile mabopo a bitla a thegiwa gore batho ba ba rena ba robale gore go lewo gore thoge wa wela go mo ke Paul Manzini go mo ga ntšhabeleng ga jale o hweditše le ngaka šele ngaka e leng gore le epetse ke ngaka la batho ba go šega so gore le ntšhitše naka le re logona re ka bokgola ka gona ngaka le ka bebedi tlile go tlologola mathata le dilo go tlotima manyalo le dilo go tlologola mafu le tše dingwe ga putšere ka setlhaloseng pele ga batheletše so ge le re bona re le mo le ntšhitše ke le re tsamaya le lona re go le bereka ka pheko tša gabo rena gore le boe le mo le tswang gona ka gore o kere ga go ne menyadi ke a leboga thobela batho ka moka setšhaba ka moka lefase ka moka nna ke nna Maria Shale mara ke nyetšwe ga Shapo ka mo ke leng ka gona ke ka lapeng la mme motswadi wa ka
motswadi a ka e le go yena mme Jale o isa Jale o e le gore o re šiile ene a re golofeleng tate Moremi ka baka la gore o tlile re le dilo nyaka thuso go yena o re thušitše ka baka la gore o tlile ka mogare ga lapa le la motswadi wa ka o re ntšheditše lenaka le gore sa le tsebe go le gore le tlile neng le epetse ke mang a re le tsebe a re golofeleng ntate Moremi batho ba Modimo ntate o wa thuša re mmabaleleng re swarišaneng le yena ka matsogo a mabedi re mo thege le rena o re thegile re mo tshepile o re lokišeditše dilo tše re be go re sa di bone re sa di tsebe gore ke gona ka mogare ga motse jwale ka gona ba bešong a re mošaleng morago o tlo re fa bophelo jo bo sa felego a re lwela gare ga manaba gare ga dira tše di leng mogare ka lefase nna ruri ke a lebotša batho ba Modimo ke tshwareleditše ka yena ke tshwareleditše ka Modimo le yena o gona le yena re mo ratediša Modimo a le godimo gore a be le yena ka nako tsohle a mo fona maatla a gore a tla re lwanele gare ga lefase le gobane mo gare ga lefase le ga re ratane ene ga re tsebe gore bothata keng na gore mo le motho o tlo tsanela ke motho mona gore motho o tsanela ke motho mona gobane mo lefaseng Modimo di felele ka go fapana-fapana o mo le o mongwe fele dimpho tša gago jale why re sa diamogele re thentšha melala re lebelela ka gare ga metse e meng gore gana gona go sepela ga lwana ba bešo gore ke a leboga go menagane se ke se boneng ka mogare ga motse wa motswadi yaka se ntate Moremi a mpontšhitše go sona re be re sa se bone le motswadi yaka gore betse a sa se tsebe gore se gona maragane jale se o dumoge motswadi yaka o robetše le go robala ga gago ga ke tsebe gore o robetse sedwang ga ke tsebe batho ba Modimo mara ke a le botsa ke re ntate Moremi wa bereka ke a ke nyaka go thuša mamago ka le lengwe la matšatši a swane le ba thušegileng a tle mo a tle a bolele gore re thušegile dilo tša go epelwa ka gare ga metse ya batho ntate Morota ke tše dintšhi kudu ene a se ngaka mang le mang ba kgonang go di ntšha dilo tša go epela ge di epollwa ngaka e sepela le batho ba ka mogae ya swara ye se swarang re se bitša mankgonyana wa kota dikgong dithata wa go riwa ka mohlaranonunu wo yang gore botša gore ka molapeng le dilo tše di sa nyakegeng ke tše dife re šala morago ba ka gae ba le gona ngaka e le gona ya šupa ya re epa mmo re ilo epa fawe mankgonyana kota dikgong dithata o tlo ntšha nto e le mo ya re bontšha gore mo go na le bothata go tšwa dilo tša go fapana a re ko ba bobedi šila le batheletši ba Dr. Moremi nna ke nna Tlhekis Mokgabudi ke ile ka thaetša seyalemoya sa SKFM ntate Moremi ka mokgathušago batho re di ra ithwala le ka le 17 Dr. Moremi a re organisa transport a tla re lata ka gae ra SK a re ntšhabeo a re botša mathata ka molapeng gore na le problemano ga bangepetše dilo ka molapeng gore Dr. Moremi la re tshepiša gore o tlo roma baromea ba gagwe ba tle ba re thusa ka tše re lego ka tsona ka re go lapa go bile jwale le gono le ba tlile baromeo ba ga Dr. Moremi ba ipoletse dilo kwa gating re sepela le bona ke ba šetse morago ba tsama ba setšha mo ba kgoditšego ntse ba re laetša ba ya ka kwa morago ka toilete ka tabanogaela Dr. Moremi a re boditše gona go bile jwalo ge ba setšha ba bone gore noga e dula ka toilete jwalo go bile ka mokgwa owe ba re phethile taelo ka mokgwa ba phethilego ka gona ane re a tshepa gore Dr. Moremi ka ena gobane re sepetše re thatile la sopo ya rena ke Dr. Moremi re a tshepa gore dilo tša re tshepišitšego tsona tse ba dirilego ka gara lapa di tla phethagala le rena re tlo bona boroko ra ba le mahlatse le rena ra tshwana le batho ba bangwe ra re ga re sepela mo strateng ba se ka re nyatšiwa ke batho ba re šetse ba re poenta gore ke lapa
thuše o seke wa latlha ditšhuana tse di tshwanago le rena ke a tlhotlholetša go Dr. Moremi gona a sanka re nyaka selo a sanka re ntšha le sente ba re thušitše le sente Dr. Moremi a sanka a e nyaka jale ke re gone Dr. Moremi ke kgopelela go badimagelo le modimo gore ba go thuše o tšwele pele go thuša batho ba ba hlokago go tshwana le rena o sa kgetholle gore motho ye o na le eng e ke wa mohutamang ke a leboga dumelang bathegi le batheletši ba Prof Moremi wa bolela mo ke Magolo Precious ka fase la Lefanteng nna ke hweditše mogokolodi ke mogokolodi go ba biša maoto ka mofase ga maoto mo go phela go fiša re goditše ka taelong ka morago ga sofa le re go ne le mo letenyane mo nka go go tswa ditšhošwane mo ntsi so le gona ke tsamile go tšhela setlhare sa gona re tshepa go tloga le go mole batla ba tla go tša boroko ke ngaka seana wa bolelang re tlile ka mogaboding re ba thušitše go na le tše re dikgweditšeng le tla di bona tše dintšinyana tše di simple day to day things tše e le gore o ka se di naganela because di-plastic tša go tshwana le tša maleke re motho wa tšhela setlhare a se epela ka mo gae o ka se e naganele because ke day to day thing ke plastic ya maleke re tlo no dipotša gore ke bana ba latlhile plastic eo dilo tše dintši tše ba di berekileng re dintši tše re ba bontšhitšene re a tseba re a tshepa gore ba tla thušea ba tla šala ba thabile ya ke balli ba le be re ne le bona mo maloba mo ge balli ba nyaka thušo ya mahala ba tla ka mo radiong Mantaga re ba le bona mo ba kwa ke batho ka mokana ga bona ge o nyaka thušo ya mahala o tla mo wa tla wa ba le rena ka mo lenaneong le ra tla ra go thuša Dr. Moremi Foundation e founda lenaneo le fela go batho ba ba nyaka go thušo ya ge ba lla ka tše dingwe go swana le abuti mmage wa tshwenya ke ba re tlo ba thuša mara ge e le gore wena o nyake taba tša gago o nyake dikwala mo moyeng ge o itla ka kua gona gore re o tlo patela consultation le ditaelo tše di tlabeng di go tšwetše tšhelete gona a sie kao o tlo nete patelela le gona o kgone o ntšha gannyane ka mokgwa o ka kgonang a sie o ntšhi eo mara go nyaka gore o thušiwe mahala o tla ka mo radiong ra tsena le wena wa batho ba go kwa gore bothata ba gago keng and then wa tla wa kgona go thušega gobane foundation e ne le batho ba e lebeletšeng a o no tla o no nnoši wa re ke nyaka thušwa mahala ra go thuša re ba le problema gore foundation ba re isa ka tšhelete le berekisitše tšhelete se go dira eng so swere ke ba kua ga Moremi ge re bolela sore ntse re le mo diradiong ba re theeleditše bo abuti ke bona mmereko wa bona ba lebeletšeng foundation ba ileng re nyaka go thuša malapa a fole so ba tseba gore go sasa re ne mollo re tlo molatang ga gabotse ka mogopolong ba tseba gore ngaka e dulang ka dilo tše di so re berekana le yona so lapa le re berekana le lona so ene nna motseng wa ka ke romela bo magolo ba ka o mosadi o monna ke romela bo magolo ba ka gobane batho ba ke ba trainang ke nna ke dingaka ke ya ba tshepa ke ba romela so ke tseba gore ba tlo bereka mmereko gona mo metseng e mentšhi ke romela bo magolo ke bona ba bereka mmereko ka lebaka la gore entate Moruta ge nka teperekela mebereko ka moka bana ba ka ba etswa motho o sombo o thuša bomang a ba tlo tseba selo e tlo ba ntela gore motho wa gore gara a ke tsebe le go thekga motse a ke tsebe le go epolola dilo ka gae a ke tsebe le go phekola so lethosane sente o le rute go tlala seatla gore ga a gatlhena le mathata a ga ya tsebe gore ke llela kae ya go ne le ba bangwe le bona šiba nke re bakwe ya bona la ka go ga le ba motseng ka magolongkedi ke o mongwe le tshware la mashware ba re Moremi ga na le mathata a roma o na le batho ba itla go bona ba na le mathata ba nna go a re roma ka ge se le ga ra lapa la Moremi le se le ga ra thato ka thaso ke thušetse ntši ka ra lapa la Moremi so re tle ga ba thaba mo re khwetša go na le bothata le bogolo go na le mošimanyana le rone go berekisana le batho ba dinyaope ba tseba ba sepela ba thuba malapa a batho go khwetša ke tageše le lapa ka tetagelo khwetša le pastereng re kgopa šeng ya diphoofolo tsa diphoofolo buta mo le re wanao ka molapeng ga se ngaka re khwetša go na le mpopo ka fase ga mpete mpopo lona o berekile ka ditlhare mana ka šea a re tsore ke ya kgometša ga mang ra go gape re khwetša go na le lesokesešele lesokese le kgone bona re mabogedi ka moka gorene o bofile mare ke setlhare ka bogare ga yona diphoofolo šedi e bontšha le taola e le gagare mare maka se se re makatšago ngwane o ka molapeng ga se ngaka so re ka moka tše be ba lela ka tsona ba gantaba re ba thušitše re modimo a be le bona ba hlolela ka tšatši le leng ke le Mantaga ke le ka kwa Dr. Moremi
ga ke ya o kontšhekele ya khathanyana malefo mpapalle mmino gannyane. Alright. A ke dire jwalo pele. Bebolo na o berebile ka ditlhare mala ka shia a re tsore ke ya kgomo ja gamang ra go gape re khwetsa go na le lesukisishile lesukisile go le bona mabogedi ka moka gore o bo file mare ke setlhare ka bagare ga lona ma diphoofolo shidi e bontšha le taolo le gagare mare maka se se re maka jang ngwana o ka malapeng ga sengaka so re ka moka tše be ba lela ka jona ba gantaba re ba thušitše re modimo a be le bona ba hlolela ka tšatši le leng ke le mantaga ke le ka kwa Dr. Moremi a bolela mo radiong ke le ka ra ke e bona bophelo bo soa botse ka gara lapa ke le ka kopanya le yena ka founu gomme a ntše a ndiša SK ga ke fitlha SK ke le ka gatlhana le yena a mpotša mathata a lapa le a mpotša gore o tlo tla ntokišetša ona o romme batho ba gage ba tlile ka gara lapa ba epile mo jarateng ba hweditše dilo tšeo di mphago bothata ka gara lapa ke na le ngwana wa mošimanyana o goga diokobatši ka moka moreng ya gago ba tsene ba hweditše megopa manaka le diketane a di beile mo lefestereng o ka re ke tsona tše ba re tlemmego ka tsona ke leboga ka kudu ge ba hwetša ditšeo gore re tla robala boroko ke leboga ntate Moremi ga dile ga nthušitše gomme dilo tšea boga di bolela ka moka di tswile ka gana jarata magagesho ke tšewe di-video tše ke tlo le bapalla tšona mo Facebook o no re Dr. Moremi o tlo re kry-a re gona mo Facebook o tlo re kry-a ke na le sesio monoši wena mo mogaleng thobela le kae re gona le bolela le ntate Moremi a kere le bolela le Thembi Mokabane ka ngwana Matlala ke ngwana Matlala ngwana Matlang gona mo site a Jelfest a ge mama le nna ke la ka auswaka e mogolo wa mathomo ka mogae story sa botwa se bolelang gore ka mmage se nyakile o tshwana le sa auswaka auswaka ka mogae kore o be a jula ga bo monna gage ga botata go bana ba gage then a tla ka mogae a na le bana ka moka a re kwa ga botata go bana ba gago sala ga bota mara be ba se ba monyana so ausi wa ka o tlile a dula le rena ka mogae ra mo amogela go a tlhokega bothata so ausi wa ka a thoma gore a le ka mogae a robetse o no go tla wa tswa go rarela mokhukhu o dira dilo tse dingwe re sa di kwešišeng ga fihla mo e le gore ga re bone gore o dira dilo tse ra mo iša ga bopapa gage ga bopapa gage ba ganne mo thuša ba re bona ke bona masantone dilo tša go phahla tša go dirang ba di le re ke ma-IPC a ba di believe and ausi a ka o buile gae a di mo gae o thomo dira dilo tša gore o phiatla mafastere mo gae
ge re dutse mo ntle o ne o tla se re paketa magogo o go thela ka metsi awe be rekile disamente wa di bula o gaša mama ka tsona so mama tshaya gore o ya ma-social working o mo report ma-social worker ba re a morwala tlile ena kwa ma-social working then borangwane ba re ba mo swara o thuphile rangwane mo ngwana ko re na le maatla mang a mantši ka kudu-kudu ausi ke ausi wa ka ya then ke moka ra mmiletša maphodisa a fihla maphodisa a botša maphodisa gore nna ka magae re mo amogele ka rata bana ba gage yena tatso a dira dilo tša di dirago maphodisa ba re monee ra monea ka rata bana ba gage so re moneileng ka rata bana ba o tšo tšea mpete ka present friday o patetse 2 years maabane o tšhubile gore ena o nyako ya reka o tšea o mongwe mpete and ausi ya ka ga a hlape a kore o go tša matšatši a sa ye a rekele bana diapara ba dirile selo then ka mogae o no re roga tšatši go tsoga tsogile a re tlaletša mašapa a re roga a tša makuru a re foša ra tšhabela ka mengakong a tša ngwana ga go wa mathomo a mula dirope tša re o ne dilo ka mo pele o nyako montšha tsona o dula gole sese ke dula mo ngwana Matlang a se gole e ka ba nako ka ya gore a latiwe le dula kae gaufi le ngwana Matlang re dula ka site ya strata sa ripe sa Mashabelo feta mo ntho mo flateng a re thoga ka sona street ya tla sukaro ya ka thukwana kenya riverside no ampe story ke ya e no rena kwanela ya raganetša mphe sona o tšwele pele o bula bana dirope then o runya ko montšha dilo tše dingwe ka mo pele a re tsebe gore ke bana ba gage nou ba motšhaba bana ba le sekolong a ba focus ba no hlolobitša mama sekolong ba ratle bana ba le ba nane stress dilo tše mama di dira mama bona di dirang so go ngwele re mone ka ro ba goga tlu tšikitšiki goga kwae kore a re tsebe gore go diregang ka ga ena then o kgone go dira selo then a fetso se dira tla go botša re ntho e ke e dirileng o tlo mpotša gore ke tlo go patela bokae a dirile nto go swana le eng so go swana le gore go nne lo pšhatlile fastere la le pšhatlileng ke la monyanana ke a ntatelang then o morela gore ke pšhatlile le fastere la gago o tlo mpotša gore ke le patele bokae mo le ba le pšhatla re ke tšhelete tša tata go bana ba gage nampile o tswile a ya motseng o mongwe a fitlha rena o mafestara a rile ke mogala wa gage rena ka mogae kore be re dula ka mokhukhung re agile leboto le kore be re sa re ile foundation ena ga itla a fitlha mogae a re lwantšha a re raka ka mokhukhung a ntšha phatlho a rena ka moka ka mokhukhung a re ke ka ga gage nampile ra kgosa re rotoše leboto le ka lebelo ra kapela thuru ra fetsa ra no le extend re ntse re dula mo jale ena o mo pšhatlo re dira ka ditšhelete tsa tata go bana ba gage ema pele ga jedi tata go bana ba gage go na le seo e leng gore wa se romela mafelelo a kgwedi yena ga a romele selo tata go bana ba ga a dira le bana ba gage selo ebile a nyako kwa selo ka bana ba le ka tšwela pele empile tšatši lengwe o tswile o ile next door a rena o swere ke tlala a re o swere ke tlala kwa next door mosadi le a tsena ka ngakong a re o monyakela dijo ena o a tsena o tsena ka moga batho o nyaka o tšea diaparo tša mmeuwa mmeola ga e tla hlaba mokgoši ke moka wa tša o tla gae wa tšhaba o tla gae a fihla mo gae le gona a jule wa sepela ba re o sepela ke tse go sepetše kang o fihlile ga mamogolo a ka le gona ba re a ka diaparo tša mamogolo a re o nyako di tšena o tlo diapara gore bo malebelo ba hwile le rekišitše mama thipa gore ba sa metše mohuthopiki ke moka go njwa le thipa e hlabile nna gore o no bolela dilo tše dingwe nna re sa di kwešiše go bitša batho ba bangwe re sa ba tsebego ba bangwe bo malebelo ba re a ba tseba ba bangwe a re ba tseba mpotše mo kgaetšedi yaka le ba gamang nna re bitša ka fane ya ga mokabane fane re bitšang ka ene ya ga mokabane ke fane ya step pata sa mamaka kwa ga phasha mokabane ne
and mama ka mo re dulang ka gona ke ga Komane o nyetse ke ba ga Komane ke step father saka. All right. Ntate Komane o kae? Ntate Komane a sa dula mo ga o dula le mosadi o mongwe Tenenting. Le setse le nno ka mo gae? Re setse le mmago rena fela mara re agile gaufi le ga bo papa gore ga step father saka. Bra bana ba ke bolelang ka bona ke bona bo ba step father saka. And then ntlhalosetse mo mama go o no reng ge a bona kgaetšedi ya go a dia tša di dirago? Mama o na le bilibili ya gore o dira ka bong nako nngwe wa tšwa o meiša ma-social workeng nako nngwe gore nako nngwe nyako monyakela thušo nako nngwe o no re ai motho o dira ka bong. Because nna ke ile ka tšwa ka kerekeng ba mpotša ba re motho ga a dire ka bong wena mo rapediše dilo tše di leng mo go yena di tlo tloga gannyane le yena o tlo tšea tikiše kerekeng. A ya tinyakele thušo because lena le ka se kgone mo tšelaela monyakela thušo. Motho o le nyaka gore a tlhole tshenyo e ka kampele ba tla bona gore o tiišitše go tshenyo ya e dirang? Ke ntho ke phelang ke botša mama gore motho ntho e dirang a dire ka bong ene ntho e leng mo wena e tlo golela godimo cause kore gannyane wa breaka. Cause motho o le bantšha ga botse gore ga go le boomo mowe ene solanka lena le tšea taba e ya gage gannyane le tlo fetša le wetse ka gare ga mathata ka gore taba ya gage le tšea gannyane ene la e bona gore taba ya motho nto a reng wa e dira ke mo taba gage jwale ke kwa mo ba bolela mo ka wene jwale ke a kweša gore gape nka goletša ausi ya ka thušo kane bone jwale rena ka mogae re swara ke stress kose a go bereke motho re no phela ka tšhelete ya bana ya SASSA then yena bana ba gage ya bana ba gage o no itše o ya gona kua bo matšhoniseng o ya gona kua bo private o tea mepete bona gone jwale a tšhubile finishare le ka moka e rekileng ka kwa mokhukhung bora lena go njalo šetše ro bala fase le ngwana ga wa mošimanyana a ganang ka ena e re motšea wa laspone. O na le nako e ka ya le ka gare ga maemo mohuto sister? Sesiaka o tlile mo gae 2019 a tshongo tlhalana le tata go bana ba gare a tloga ka kwa etla ka mo gae then 2020 ke ga tshomo o bontšha dilo tše a di dirang mola le gore mare tsona e di šetše mo thomile before a tloga ka kua kane e ba re bitša ba re o dirang ga re tlo ba ra mo iša ga go papa gage. Ya ke be ke sa tlilo e tla gona mo ke nyako go tseba gore tsebo ya gago e nnyane e re tlhalanong ya bona go ka ba go diragetše eng? Tlhalanong ya bona ke tsebe because ausi aka ka kwa bogae jwa gabo ga dula gona o ba dula le mmatswalage le masogana monne wa gage a agile steme gona mo gaufi mo ga gabo then ausi aka dula ka kwa sa dule le monne wa gage ko ra ke tsore go regile gore a šhala a dula ka kwa sa dule le monne wa gage. O ile a dula le monno peleng? O ile a dula le monno gore a šhala thota ile o dula ka kwa ga bo monno a ke tsebe gore go diregileng. Šidiwe prof. Ya ke mathata straight. So lena ka mo gae le bana ba motho le kwana jwang kgaetšedi? Ka mo gae ke tlo re kwane gona ke tlo raya gona kore ausi wa ka yo a latela go ya ntatelang ke ngwana gae wa latela go ntatelang yena go itšara go thomo direga ditšo a thota ya dula di-RDP le bana ba gage. Ba ba kae ka mo gae? Ka mo gae re dikgarebere 5 ga ona lesogana. Okay, ba bang ba kae ba dirang? O gondole re feletše ka moka ga rena ka mo gae o buile o wa bofabe wa sepetše o re feletše ka moka ka mo gae wa laspone o sekolong o ka Lightenburg mara no o tlile gae ka ge dikolo di tswaletše o collegeng then wa mathomo ke ena o kwe ausi yaka ba latela nna ba latela Virginia o ba bereka Pick n Pay le ena mmereko a segalo mo feletše then wa latela o a boga dula RDP le bana ba gage le kwana ka eng ka yo se sia lena mabakeng a mantši ge le dutše le bona dilo tše di dirang? Gore ra leka gore re ka monyakela thušo re sa tse gore re ka ya kae re
re nyakišiše gore ga botse re ka mo direla jwang because thušo ye gongwe jale re be gore e fo ba mogopolong tša rena ko gore re mo iše ma-social workeng ane social worker le letlang ka mo gae le re le tlo tšea bana ba ena le tšere bana ba re ka se tsogo re sa tle re sa ba bona le re le tlo mo tšeela bana then ke mokana le ena ba morake mo gae gore a se ka hla sa tla mo gae so nna re bone le solution right because a re tsebe gore go diregang ka ga ena motho o ba se so before be re phela le ena gabotse re le bana ba motho re phela gabotse so a re tsebe gore ena o feleletse go direga so go diregileng ka ga ena ba moraka gae o ya kae ba re ga ke tseba re ga ka tla ka mo gae gape ba tlo mo swara ba ya ba mo tswalela ke tsore ga botse o santse ke ra gore bona ba re ga ba moraka ba re yena a kae ba re ena bone o ya kae ba mo tšeela bana ba raka o siago kore a kere yena ga ba bolela le yena like o bolela gabotse kore ba monka gore motho o ka re mogopolong o shapo ka re tša di dirago ka re o dira ka boso ba ore a ke tsere ba le ko mo thušetša gore jwang ba re ba mo fele 3 months gore ena a direle bana ba gage dilo tše di right a reke dijo kgotsa a reke dijo ape o kgona go ya kwa mašimong a ya lata mokopu a tla ja mokopu wa je o le motare o no o uja ena ano o ja sa o apeya o dira dilo tše dingwe tše di sa direng ke batho and then o ne nako e kae ya le so gone bjale nka le gore ke o kare ke 5 years nka le gore ke 5 years gone jwale šetse le 5 years ene a kere kore o a dira a fetša a gomolanyana o kare a sa dira selo a sa re bolediše mo gae mara a no tsena etswa a ema a yang a ilo fetša maybe bo 3 months beng re sa tse go ile kae a sa re botse go ile kae tena boa mara motho bana ba motho mengwaga le re ke 5 years a bajwa a laetša nna la mathomo ne ke botsa mama ke re motho o ka re nto ke lefufunyane ore ke stress ko re itsere o ka re ke stress and then motho a sengela mo isa bathong a sengela mo isa sepetlela go ne mo le moisitseng gona re tlaile gore re tlo mo isa sepetlele ke mo ke re go itšao go na le maatla a dumele o swariwe le re o robile mamonwana ke tsena ko le re la moswara rangwane se a ke botšiše o bontšhe tabeng ya gore go na le nako e leng gore o ne o timelela a sepela a senkala tseba gore o be a le kae ka yone nako eo le gannyana a senkala no hema o sepetse le bana ba o tlogetše bana ba go diregileng o sepetša Lightenburg a ya jula Lightenburg a tlatiša ke sogana le lengwa sogana le leno ba le re tseba mo gae le itše la bereka la mama kwa Groblersdal dipolaseng bana ba ba le kae bana ba ibe ba le mo gae tene ena a jula le mongwe ya mo dirileng gona koa a boga le ntse tene sogana le le re motho o phela jwale ka manyaopane o ne o phela le mo tseleng o robala mo mabridging then ga ra mo tliše gae a morola ka koloi ya gae a mo tliša gae ge re bolela so o ka yena motho ga ke tse gore o gona ka kwa ka re o dula ka kwa mokhukhung wa noša o mmone pele le robala pele re robala o bale gona wa kgona go no sepela gona mo boso re re o gona ka kwa kgwetšatše re ngwana sepetša re tsoga fore kgwetša segona le mo nyakela thušo thušo le e nyakang ke a gaga nnoši le tshwenya ke yena nnoši ka mogae goba go ne le tše dingwe di le tshwenyang ka mogae re tshwenya ke yena nnoši ene e nngwe e ntshwenyang ke gore mamaka ka mokgwa leng le never mind ka gona ke na le feeling ya gore le yena go ka no ba gona le something mo go yena kore o ka re ba mo jele kgopolo so ra ska ba ke re mama ka a emelele mo gae a nyake thušo a nyako o tseba kore a nyako o tseba ka bophelo ba bana ba ga gore go riegang rena ke rena sentse re pekemelele re tinyakela thušo ka maphelo a rena re bone re dilo tša rena di stakile ena e re mmotse gore mama batswadi ba emaemela bana ba bona a itseneo beleng ka re le thuse ka re motšee re ye go mo riela ditaelo be ke nyaka gore le mo thuse o tla dumela mama
mama yena o tlo dumela wa monyakela thuso O ka yena mama? ra kgone ho emelela mama go kae a ke be honest on jwale ko re nna o ndwele ke bolelena ke segae o bolela o le kae mama yena o gona gae ke mo RDP alright mama yena ka gae o gona ya re tla ilukisha ke re tla ilukisha a tla kry thuso ka gore ka mogo go a bontšha gore a kry thuso mara jale nna podiso ya ka shi motho go ba bua lefofonyane o ne monagano gore re ko bona monna a ke tsebe because motho ena wa sepela like banna ba gage ke ba bantši ka kudu ba bangwe ba no tla ke tseba ba tlhabile ka dithipa o re gane ba le go ne madi ka mo dihempe tsa madi dingwe a re tse banna ba ke ba bantši ba etswa ka mogae hempe tša madi le di hwetša kae ka mo a dulang ka mo a robalang ka mo a robalang ene ga a fitlhile motseng wa motho wa thota wa tšea o tliša ka mogae mafastere dikosi na mabati o no thota ditswana dipoto tša batho wa tšea o tliša ka mogae jale mosetšatši dileng o tla bola ke batho ba tla re swaregile ka lapeng la geno ke ntho ke e bonang gore ga botse motho go ne bothata ke yona e ya mosadi wa go hlaba mokgoši e no ba gore ba go itse gore ba motse gore ke ngwana makelwane ya mo go hlakanele tša batho mo ya go hlakanele tša batho e re ka re tšea fela re fa social worker modimo e tla bola ko go bereka mara go hlakanele tša batho mosadi ga no tsama a ya le ka mo a tsena le banna a tsena a robala lo a o tse gore banna ba ba hlapa kang ka moka dibirithi ya batho ba eno ba mo go wena o fetša o le tokolositše 70 mo go wena tše di tswang go banna go banone o tsena ka mo wena wa dumela o tsena ka mo wa dumela a go gona ga gore mosadi banna ba gage eno ba bantšhi gane wena o khutšaneng gore ba ratang ka nena a hlape mothola a hlape a kgwathe metsi a hlape a hlape banna ba ba gage o ile wa ba bona ra ba bona ba banke masogana ba sekolo ba hlapo ba bona gore motho o feletse mara wa dipotse gore motho o ratang mo motho ke ene a ratane le bana ke dithaka tša gage banna ba bonang banna ene a sokolo go kry-a monnane o ne bana ba ba kae ke tsekgaetšedi ya gore kera se se yago o ne bana ba isix o mongwe o fetile wa mošimanyana ba gorara ba ba šitšeng ke 5 bona ba swara jwang bana ba ba dirile selo le yena o re reng o dula le yena o monnyano a re ganang ka yena a mo rekele diphampas ngwane lo no robala ka sa apara phampas a ka dira selo a mo rekela phampas rena ka mogae a ka no mo thuša nako ngwe a ka no di tšea tla re tia ka tsone ga e di mpotse go na le ntho nngwe o e bontšhitše kwa morago gore motho ga a dire selo ka mašheleng a bana ba gagwe o na le go no kitima bomašonisa ka karata tše o tšea tšhelete mo bomašoniseng a iša kae ke eng se le bonang gore wa se dire ka mašheleng a gagwe a re tsebe social worker le yone motšhitše gore ga botsene tšhelete e tsere mašoniseng o rileng ka yone ano rene ba tlo oketša dijo ba re tše difago molartu wa bona o sesine o sesi ba feditše ka yena o sesi ba feditše ka yena e re go thušetše yena ne e re go thušetše yena re bolele le yena re mo alafe re mo la alafegile e be gona re involvang di-social worker ka gare mola e le gore re sure gore motho se ba yang go mmotša sona di-social worker o tlo kwa a kere nna re kwa social worker ke ya gore ge e botša motho a kwe e kgone go mo fahlolola mo a fahlileng then meliko e tloge mo go yena wa e bona so nna re le problem ga itšedi yaka re tlo go thušetša yena a kgona go thušega ba gabotse bo malefo ba tla fihla ka mo gae go sasa ba tla molata kere
ge ba ka mo kry-a ba tlatla le yena ya go kry-a thuso nto golo ko re tlo hloka tumelelo ya lapa kare nna ke tla bolelele motswadi ya ka gore ena a kgone go dumela gore ba tle ba mo tšea wena o bolelele batswadi ba gago and then re tle re motšee a yo kry-a thuso and then gantšhe re alafa batho ba mokuto re kgopela o motee wa ka gae a be gona a tla bone dikalafi tše di bang gona godimo ga motho o wa ka gae kere ga itšedi o re tlang go motšea one mengwaga mekae kwa 88 o na le sa le moso mosa no le 36 o na le 36 so e re botša gore go ra re wena bo tla re ge bo e sa kgaetšedi o tla ba o le ka gae gore o kgone go dula le mokgekolo fase le boledišaneng ga botse ke tla be ke le ka gae a botse moruta o tseba mmetsene ye waneng prof ke a go kone o diaka ka pele o šetse gore 36 a gona bothata re tla le thuša kere okay thank you re tlo le thušetša yena mama re tlo make sure gore re tle re motšee then re bone gore re tla diabua le banna ba le kua ke tla ba botša gore banna ba balwetše mola le seke la bapalela gape mo bophelong le seke la makala mama ba ka no go itea ka tokološi engwe ya go nore o no rata banna so ba go leka ka moleko mongwe o nore o le o seka nyaka monna so ya fapana meleko gone batho ba ba sa nyakeng banna gone batho ba ba loileng gore ba rate banna yona ya kgonega so o gaitšedi o ka kry-a ba mmethile ka moleko mogolo wa gore a rate banna ka gore ka mokgwa o bolelang gore a re ke gale a ria mmereko ande ge o ntse o monyakišiša a o hwetše e le gore mo gongwe o bereka mmereko ka go rekišetša banna se sengwe ena a ba rekišetše selo ka re gore gore ena ka mokgwa ke mmona o tša tšhelete ya bana ba gago fa bona batho ba ba gage ba tlang mo mokhukhung o gaitšedi o ne mokhukhu wa gage ke mo gore mo gae be re ntse re dula ka mogare ga ona mokhukhu ena o re ntšhitše ka mogare ka le nna re agile mo thoko re dula mo ena o šetse ka mokhukhung ke nagana gore ena tšhelete ya gage o itšea e fa bona batho ba kara ke re a reke dijo a dire selo ko wa tetlaiša ene o kgone go ja mahea a no ya kwa le batho mo dira mašimong a ya ba re ko go putšutša gore ba re ko go dirang a tla le magea o beša o ria dipalo o ja tsona o mma sa tsogola tšhelete a bangwe ngwana o monnyane o anya letswele gore o phela ka eng yena nye o ja ka mofuru ge ba tsoga wa mo tlogela wa tla ka mo tene wa ja o ne nako e kae ngwana o ne 1 year 6 months 6 or 3 o na le 1 year 3 months ke 6 bo papa go bana ba ba kae papa go ena o monnyane wa re mo tsebe le wa bobedi o a bileng le na le kwa Lightenburg a re mo tsebe ene nke kuša botlhoko ngwana wa bobedi o santša ye sekolong a ne certificate a re tsebo re dire jwang le yona re sa tlo ifa ma-social worker gore ba re ke sa tlo go diša gaetšedi ke re a seng ka la e bolela ge wa bobedi o a sena certificate gore o wa mafelelo yena o naso a ke golofele jalo o naso yena o mafelelo yena o na le karata tliliniki re ka kgona mo direla certificate cause o mmelegetse mo then o wa bobedi o mongwe ke ena re sa tsebeng gore ga botse re tla re o le bakae a le botse gore a seng ka le botse gore o mmelegetse sepetlele sa kae gore re santse re no ya re o nyakela gona kwa Lightenburg a re tsebe gore tlo re sepetlele sa kae ke motho wa go phela ka go nwa madila a ke tsebe gore o ana majila nakane ke tseba gore ena o ba goga tlulu be re hwetša ditlulu ka mongakong go bontšha gore motho o ka re o goga tlulu then no o goga kwae ene tlua ke re le ya tseba re go batša mafatlha so go tlo nyakega gore taba ya gage re iša le morago a ke re mama and then ge re kry-a e le gore mafatlha gage a go betše go ra gore re tlo feleletša re involva le ba sepetlele a kere ya so ke kuša re thušo yena o tlo e kry-a re tlo leka ka maatla gore a e kry-e re bone gore re ka dira jwang mara a ka se no thoma ka go goga dlu o ne nako ka ya goga dlu ke sure le nako kae lena le ka ba le thomile go tsebaneng goba go lemoganeng gore goga dlu
ngwaga go feta mara ngwago a e sa bonala ka mokamoreng ya motho go goga blue o kotsi kudu gobane o kgona go no tswa ganyana e segweng a e goga e tloge a latlhe kotikoti e kua boe ka mogae ke tlo tšea nomoro tša lena mo go Morena Malefo akere and then ke le founele wena o founele mama akere okay and then banna ba ba gage ga ba tlile ka mo gae a senke wa ba le nako go no dula le o mete wa no mo sia ka moganong o mo ko gore ga a dutse le o sesu o swara ditaba le yena jwang gobane lena le palla go swara ditaba le yena mo gongwe le dirantwe e leng gore a inyake a senke ka no try go dula mara bona ba le ka moka ka mokhukhung wa kgono kwa fega thabile a re tse borna o re gang mokhukhu o kae o ka ntle ga jarata o ka mo morago ga ntlo o ka mo jarateng ka mo saeteng la ntlo so ga tlisha banna ba go tšhentšhana so ka mo gae bana ba reng ke mo ke reng bana ba ga ba ba le stress bana ba ga especially o mogolo no ra itwa sekolo no tsena robala ngwanula a khwetsa a no ba ka mogomo o tla isha bana marana ra le ka gore ba fe thego e re fang bana ba rena nna ke na le ngwana o moiwane ka mare ga ke kgone re ke le rekela ngwana ka japara ke ba rekele bana ba usaka ka Christmas le gona ke a kgone ba rekela japara tša Christmas ko re try ba dira gore ba ska bonala gore ba sokola le bona le kishwa le wa sekolong ba kgone go apara japara tše di kaone no ke tlo go thuša ke rata taba re o thuša bana ba o siagwa kere ya ke tla go thuša ke bona gore ke go direla eng mara nnete ye ke go netefaletšang yona ke gore bo Malefo go sa ba tlo fihla ka mo gae then ba tšee molwetši ba tle le yena molwetši a tla kgone go kry-a thušo molwetši a thušege a be gabotse and then tše ntšhi tša ka gae re tlo di šala morago okay thank you ye nngwe o nyakang thušo ka yona ke eng nngwe ke topodišang ka yona ke gore go njwale ke na le nako e telele ke maketa ke hwetše mmereko ene le ngwana ga ešo le ena mmereko wa gago no fela ka mokgomong kore o no re go tlile mme o mongwe kwa a le parcel count ke mokgekolo a rwele morwalo then a mmotse gore a ya o bee ka mo merwalo e megolo e dulang gona ba re mo a thoma matlaletša mašata ya ba go felela ga mmereko wa gage then be re tshepile yena beile yena bo ga re support-a ka mogae cause nna be ke bereka dipolaseng Groblersdal then le nna kwa Groblersdal o fetso re yega taba gore ba nhire ge ke santse ke iko saena contract ka hwetša ba re contracta e gona then ka boa gae since moe ke na le 2 years no ke le mogae senka hlwele ke sa boela go ile o maketa then mara kgopolo go nyaka mmereko e gona mara gore ke emelele ko o nyaka ke no dula gore go ndele re dutse re support-a ke tšhelete ya bana ba babedi ba grant ka mama rena a bereke a go le motho sasa then go gola nna le ya ntatela rene bana ba batee ba batee ke moka a re bolele ka taba tše di-relationship bana ba ba lena bo papa go bona ba kae ba le thuša ba dirang nna papa go ngwana ka gona wa mo hlokomela o thika khemo go yena wa mo direla ntho nngwe le nngwe ke mo bonang ke kgona gore le nna ke kgone go rekela bana ba auswa ka kgone ba direla wa ntatelago sentse a tlogela le papa ngwana ga a bereke ebile a fela a thuša ka selebare ngwana ena o fela a mo founela bolelele then wa ntatelago yena o dula le bana ba gage le papa bona wa ba hlokomela bona ba shapa la sepone yena ana ngwana o sekolong ya kwala no a gone molato a ke go leboga kgaetšedi ya ka kere okay thank you ya o ka no biletša batheeletši ba babedi ba bararo megala o ka re šeletše ke 7 minutes 071 333 re le topeng re le nametše lefofela SKFM School FM le kae gona le ka ke rena bana re tšeeditše mama
Hello? Hello. Agi. Ika. Ron le kae? Aron. Agi. Nna ka la mathata ka bolapeng. o riaga jwang ka lapeng motswadi ya ka Wala bana ba ka go ke selo. Le wa le swana bereke la ka swara go la nte riang ka bolapeng. o go lapeng A ke gole. a o gole Wa le morodi ya le yena o furo palela o tsopalela le mogala kwa mathata. Ibi ya ya mo isitse di social working jwale yena o tlo wina marato mare ba le monne yena o salo. Ngala nna le nna ka moka ba ba ka maoto. Fa mathata ka mogara lapa. le dula kae gole koko Mo wana matlang. le ka kgona go tla ka mo radiong o sasa Ba ka maoto. a kgone o tsamaya maotwa O tsamaya gona ke a tsamaya o nyaka ke na le ke sepelago le yena. A ke re mohlomong re lebeletse gore le ka hwetša plazana malatla ka mo. Le ka kgona go dira jwalo. ke kgopela gore le tleng ka mo ke a ke re mama Wa ke tlotla. a ke ngwale leina la lena ke mang Ke Francino Sthoga. ke kgopela le tsogele forogo wa kere ka lebaka la re be ba ngwadiša line go tloga mosagare ke šolo ba boma 30 number 30 something le tsogele forogo le ke le kgone o kry-a thušwa kere Ka nako mo forogo. 8 o'clock ge e tšhaya le be le le mo ya ka 8 le make sure gore le tsena mo ya and then ge ke tšhaiša mo gone jale ke tlo lefa di-phone number ke kgopela o dingwale and then o tlo kry-e thušwa kere Re lebogile mama. Ya gona ta. Thank you. Alright, 071 333 225 re go topere go na metšhele foufele SKFM re ko gore wena o le mang mo kae mohlomong ka ba o kopana le eng go direga eng šiwa magešong ba tletše lena fa bo prof Moremi a se ba ba kae ba ba kgona go ka fana ka thušo e jwalo dumela SKFM le kae wa go khotso ba ba ka butšhago lena ke rena bana ke premier ka mokopa o bolaya ke bašimanyana aga ya wa nna mogala jo ga Moremi o ka tlo fo morata le ga re tsampo o le tsa ba tse ngwa ke botse bjale ke go tsona moruta ba o ka ka mogashong la bibedi le ngwa le ngwa ko mokao o digirela plasa o tlo tisha ke eng ka mogala o raneng ke ra ke re paranta de mutur no la bibedi le ngwa le ngwa ke go ba ona o ba gona mosegare go tlo thuša batho mosegare ke a matawane la be ke ka na le shwa gore ke go ta ka mo o tlo tla la bobedi la di ke tla ga le ka re ke ya matawane a ke se ke gore ke ka go ka ta mo o ene tšea dinomoro o kgone go buka line no ga ba di ke mo kana ka re ba tlo di bitša napa o nyake ball pen ke go biletše tšona motswadi yaka okay a re ke la ke ball pen sa drop ke kgone ka di tsalatsa okay thank you a wa ria jwale o nyake ball pen ba tseletšwe SKFM ke phiri mme kwa šoro o nyakana le sa go ngwala a tle a kgone go ka fiwa dinomoro tša gore le yena a kgone go ka ipea lineng nnete gona ya gore a tsebege gore beke e tlang ka la bobedi o tla bana le bona ba Dr. Moremi nnete gona go 98.7 communicating your needs re tšwela pele le go sekaseka dinyakwa tša gago ka o hweditše sa go ngwala yeah okay 072 072 133 133 6761 67 and 61 yeah yeah tše dingwe 071 071 ke teleng pele fao 398 398 1508
1508 1508 aha re lebogile phiri ke jamale re sa tlo mo rata mogala ke thomo go kwa ka mmerekisana ga mmala bala re ka meropa ka theka ka tu ro kwe ha no le mo ke thaedi re lebogile no re sa tlo go ba re sa tlo re thusa mo gare ya morata thank you baba tango thank you ya nako la rena e chaile ke nna ene a ke ba fe di phone gape magaga tshuri ya khwetjagala ka dikgokaganyong tša leago go DR Moremi mo la Facebook DR Moremi page ya rena le tlo e bona magageshu e na le e followa ke batho ba ba 213k 476 following so ge le mola tla ka lela o wa tsena wa re followa wa kgona re shala morago wa bona tšere di dirang ka mehlala ka mabaka le di testimonial tša rena wa kgona go di bona ka mola ge re le ka mo re ne le bontate morota wa bona ntho ngwe le ngwe live difounu tša ga Moremi magageshu ke tše tša 072 133 67 61 go baba ka founela 071 398 15 08 ya ge ba sa re kry ba founele 079 170 9862 079 170 9862 fela ke kgopela batheeletši babogedi ba ba tsebang gore ba tlo tla mo go sasa ke kgopela le founele nomoro tše pedi tše ke founu tše re di swere mo gone jale tša go tla go thuša lena ba go hlapa ba go tloša senyama mathata ba le gatlhanang le mathata maphelong le lobile manyalo di-business le lobile tše dibotse tše lebelelene le tšona o le ngwana o rutegile o swere di-certificate ka mo gae a e felo ke nyaka batho ba go swana le lena le balwetše ka magaeng ba tswile difola ba bethile ka mapanta ke nyaka batho ba go swana le lena founelang difounu šidi tšona 072 133 67 61 goba 071 398 15 08 ke kgopela ba di founele gone jwale and then ba kgone go booka line go sa sa ga ba etla ba ska tla ba khata ke kwele bohloko maloba ka lebaka la ga letšatši be le šetše le subetše and re sa ya mmerekong o mongwe pele re khatha batho ba 12 so ke duma gore batho ba tsogele furugo gore ba re thuša nnape re thome re ba thuše re tšwele pele ya ke lebogile kudu go šoma le wena ke leboga batheeletši ba SKFM ke ba leboga ka kua dikgokaganyong tša leago a buti le wena re ya go leboga ga ra go lebala go sasa re ya go fa thušela o e hlokileng tate morota the general aha wena o leboga ke nna wena ke nna yo le lebogang hle